Akoma ejo ni ebe mebe tumpo Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo ni ebe mebe tumpo Oh Adota war ne kwan war Akoma FM 87.9 Yes I'm for the soft ladies me follow so the gentlemen the baby say na no zinzin I can cry now walk at 30 Uncle Bob say the mob sound zero your baby you saw on page my I can na wa de no po the man warren ye rubber some kuaware FM 87.9 Akoma ejo Akoma ejo ni ebe mebe tumpo Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo darling ni ebe mebe tumpo Or tell them if I am I'm not in a night. It's also him and Tidana before. That's say, I can be out for. Wait, yes, say, no, something in our way. It is our super from Akoma, fire there. What if it's coming away? Why? Say, yeah, it's wood as a wooden money near the money. No, say, young found one. Oh, mammy, I budget, yeah, the poor man. Why? It's Miss Rose, I can get in a year before, and I yell, and our yes, I be. It's be patrol, and no dear, my new father. Why? Me too, what you get to it. Why? Miss Watson, why? Come to him, why? Well, I told the beer, my Akoma bar, and easy. Watson, it's a Miss Lawan, now what's that? I'm not yet to me, yet to now. Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo Akoma 87.9 FM so and my so egwa muti adishmaima yemamu nyina aha ne san emamo akwaba edeba akoma munsam dwumadie so ane yaba ne de ne yaba yatrase de ne yatrase ene ebeye pinso so tiase ai ebeye se tunsam wa winim se de yesi ya adwuma ne dada eno nti wa wini he we na chinye bia ni hu za no so no eno nti mesra wa da bomade a na atwe radio no Akoma 87.9 FM taxi drivers truck drivers Akoma 87.9 FM na face ya ba YouTube nso a YouTube live Facebook live YouTube no Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM na just YouTube no with them near den na afa Facebook no Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM na ni nyina and say wo sha you like you comment and you share like comment and share hey chale ewiase we pa de emu adio ye mema ne ye mai oh when you fiada bibia to me see bibia ni wa so efiada ye fiada ye boja ye na kokofia enti bibia to me see everything is possible jai eju we there any first time kind of Friday edition we every day edition obra yeah Friday edition bi na we dey ni na adam ewa Akoma monsam dwumadie so eno nti no bomade anaka ye ho na ye fa dwumadie na emra wo hye ne so ema me sa dwumadie yi Kiss TV
fan live. O say Chrome TV fan live. Onia TV fan live. Onia ba started by. You are that me pacho. Muncha wonia ni mame. Na almost started near the show. Anything Spiritual Steven so fan live there. Not just over download it our Apple Store, App Store, and as a Play Store. App Store and as a Play Store and 2CTV. Now okay, yana just a them. Now we share my dear live national song. The God bless Herbal Center. God bless Herbal Center. Wono na so ye mu se pampe ya de akoma mu nsam dwumadia yi ene ya de ebramo asose ko eno ti Dr. God bless dia kan nan se ekuro na etu wo na ache bi wa na diabetes kro chronic ekuro yi bi mesonormal ekuro bia ni we ye kuro mu eden de ma God bless Herbal Complex. Dr. God bless bomodia na ebra no betutu ase ade ama wo ye ba ma wo ba ma no afon aya kete sa enkuruma afa na efifiri ba no mezawa da wo de sorosoro ma wan hwe yada ko wo ba be yina mo ase no de ashoti what do you mean me se ba ma ya just wo ba ma no de esano o emo bopa eno ti wo hia so be ko Doctor God bless wo no ma bula matali esusu de nchenyi police aba akonti na je se watu ndi agba adwuma style bi na bibia ayekama eye asma ye shobo ye se bosu me be pepepe asma no bonsa heba basa etu ade afiri ho wo sododo ai wo mu edudodo ntumi nyare wo pesa benefit ne kakra na wunya kakakalashem mezawada me kabro fo kakra ya fa be ma bia hu ana me ma na ba no o ma ni shape ho chen bia o pesa shape ni bidia Dr. God bless was a bomadia na ebra na me se wani aya na eye wisi ono won shada em na de ye papa o wani problem me se wada oba Dr. God bless obahwe na watuchiri na se afri ho epilepsy ya ye kan etwa ya de ne sabe eye nimgwase ya de bako e makokuam e ba de dom wo na begu ani mase yetu ase afri ho ma ho sanso e na etwo henia etwo mezawa da sa two wo so a wokura ye betu ase gonorrhea na syphilis yesi wadro chinchire nya bewo wa chinchire akwakonya na munsa ya de na di unya wunya Dr. God bless kaka ya frukeka de na ape mezawa da kaka eya enu ti bomodia na kwai ni entu ase ma ho na mani sansa ene asetan mutum bra utumza etu bia ho nam duane nyina yomre wokwa Dr. God bless ye be massage opa na unya sori utumza mpa ensankyere ne amba widiem stroke kompo hepatitis B do be catch us any adro no Mrs. ni who mame ye wona adro e Dr. God bless na kache white no ba agya koso akuma no akanta so na neba waka yomo wofri wo ba ya na afu dwunie yi wo ba ye amesi ado ba tan enye na duane ne kwadusini enu nti bomodia so besiesie ho said ye ba ya the side check won't take you over untumi ngo ne bonini ni ho Dr. God bless bra so ana yade bia ya wo nkura e ba wonom so asabra e ma nkura ne twentwom se body ya yatoto ho Dr. God bless asabra wo be unu God bless Herbal Complex e wo asokwa one Presbyterian church no ena edi enhwene ho enkane bebia na health insurance edan wo no enkran ya boy ensese wadan suman 0243 641860 0243 641860 and 0277 744 434 0277 744 434 na ya baje wo so papa hey hey boy na ya ba ya ne bekasa ya friend abeta na abeta de be ma bi aya no nana de be ma bi aya abeta ewo Saudi no areho na ye do ye tiefo ni nti ye se ye twa for baby a ye se wo ha obi a wo de fabra enfa woni baby a wo dabi ye beba ho ni aba be konkon na ma ye de abeko ama ho abeta na esu fefe abeta se woni be men atsena uhu ni Saudi na wo se abeta me do ye na me ba be ware wo ye enti wo de
fa usika na adwuma na wo ye no fa hwefie edan katwia didie fa na me de memu abu asika na no na me mfa meware na me nsi fie e wo Ghana enti ye ba ya ne ye be ware ye free Saudi ba ya ye mienu ye ba be ware enti wo de ba me wo ya uje ya nwaka abeta miko si abeta miko mekoye abeta miko mekoye na obai su di ni sika a adwuma wo ye nyina na ode hwefie na ode bo akonhoma na ode yesen afei de ba ma yi ba ya wa be ware ye wa be wale eja abeta wom owie so se abeta me nware ye abeta me nware ye asam na arahu ampa enti ye abeta su ebe kasa sisi a abeta su ye ne no ebe di nkomo na no kwasam se asam no arahu na menim se biato ya pa ya wo pekamafo enu nti ene ya boawura Saudi sabye be ya Saudi Lebanon fo mu amukọ ho wofo ni nyina wo de wo hawa na wo de aba ye behwe na fe ye de dwuma e de ama na ye bekọ ene case ni so no ye ma omanfo update na ye hwe your stories ye every dajwada ebranda wukria da ya woda ye akwakosie ye story ye edwada ene ye fiada tinia ma omo recap no enti na ye keka ni nyina kire wo mo no edwada de no yeguso a ye bo no na wono so se oba ne se dwada wo se won tumi kura ntwen yo no so on to me ntwen enti dwada ono so wo bi ka eno ye Ebenezer de ayi de na broken heart ya che no wono a ye lunch no pizza no eye ja no ho enti waya bo ho ebene oba ne se on twen na me ya adoma edwada ono so ginam okay enti dwada story no ye beto aso dwada akosu ye beka ho ebnada no yatena so na enigesem aba na se be ma ne se enam ye hodonti wakopedan ni bi e di ama no wakopedan ni bi eno na eye nofo no oba na okuta nofo fefe kama yes ono ne die no oni Theophilus ono na ode ne sika 200 million ebi studio ema Theophilus a akire egu ya Theophilus concry ba ya ono ene ne Theophilus kasai say Theophilus agia tum say edan ne de obepe bia ma no kwa wanya bi ade ama no ama say asomdwe aba wo ho ama obia atene ho ase ama nti ase adwuma marahimatu ebo ne bra say no ono kra no awie ye no kra sa be kan say we makeup artist ni ade akoma mu nsem abadwafo ene Maa Akos ene na hyehye say ye be mana ba ba siesie ho na yetumi ene na di nkoma boa no ono so enya wanya adwuma ye amfo so akoye makeup ho afi watumi atoa na brabo so na brabo anya basa update kakra na enra ode akwala ne sika no ebre ye wa okay waya ade Timothy ode akwala ne sika aba se yamfa ma no nti eno so ewo ha ya de be ma no ye rahina to ne Theophilus nti Theophilus kanaba se yamfa ma rahina okay but edan ne de omugusua epebi ena o se onyan ne sa akọ obema ne bibi so de aye adwuma aka ho eno so de kama ni kosi ye no enti atie for sanete enne enra niane no edi nkomo rama ono so mibisa no se bia okoye no boy no abusuafo bia frɛ no abo ne ntrane because ye se saade no mo ya de ho pa wo se obia nya frɛ no nti o mo twen se ye beba ye nyina ya ba befa akora no edina ba ya de akora ni be fie ha life ni edina ba be kire mo akora ni ko no 2 years ese se wonya 7 years afei na ramatu ebinya ne ba be hunu ne ba one na tena ebe ya ni jesem kwa okay ebe ya ni na sa wodi ya ni akoma mu nsam wodi ya ni na de asam ma ko nyame nhira ho adwuma de wabɔ bi ye bo adwuma ye nyina ye bo adwuma ye nkwa homa ne so na ye ne abeta entwetwe enkomo
ni ehwe de be ma bi ade aye no abeta mami yemwa yenna ma akoma mu nsam dwumade ni ohun ye me ba che nyame adom na mo hwe nyame adom ye ho ye pa abeta ye ne no ebedi enkomo yi owo Saudi na obey was very nice girl ya be ma bi aye ne sa no ye ne no twetwe nkomo de nanso ne mfoni ne no ada nkyɛn ya wo betumi ehunu no nanim sɛdeɛ wɔ sitie ebra ye ne edi nkomo yi na ye wo videos bi wɔ hɔ ya ehu edi hwɛ edi discuss pictures bi enipa ho ehu ampa abeta 87.9 mami okɔ Saudi briban yo me pacho me mami fa we ntwam kakara me pacho me wadwuma nti tenke se bia me madam frɛ me a metimi ni na kwakodi nkomo ne meja phone ato me ban ma beto aso nti me di kan de me atwam se yenim ba bia wo enti ma ye hunu sade asam no esitie be ma no ya friend say ka story ni nyina kire me mem ka ni nyina kire me me pacho me dance me pacho me ba ha 2016 me ba ye no me ko contract house but na treatment no na enye easy enti 2017 ena me pia abontin ti me pia abontin na madam fobi e ka kire me say guy bi so pe oba wale Akoma FM 87.9 be pacho abeta yeti o enti sister no so e ka kire me na me so mate say adwin papa no de bad ya me ni problem ti on fa me number no e ma no boy ni your friend UG Bente Eugene Bente free oye UG Bente oye kloboni to aso enti me ni ne oje me number e no friend me say opeso wale na ni ma me so wale e na me si okay mate se some papa no kwe e no ba obedi no credit a me de me problem so me single and also ono de enya plan 20 no oba na oba wale me e na me si okay nti me ni kasa 3 months na me kofie na oba me ho nti oba e no me ni di nkomo bebre ma o ma me tianse se kan plan 20 ko anka oni me betina bet ono de opa wale nti o ma me tianse se empana mene ni betwi no me fa ne se ye ya walefo se na walefo ye na ye nye sa pepepe ebuo ni se na walefo ye na ye nye sa e na o ka che mi se wo si dan wo Ghana me fa me sika enhwe no Saudi ha na ono fa ne sika ensi dan wo Ghana e na me si yo mati nti oje mi sister number e na me brothers number o Ghana e ma omo kasa but me bisa ni mami number woni ho a o so person o surprising ni mami enti wan fa mami ni number mami enti me na tina 2 years me na me high dan oba me ho na obekọ a opeduane a odi beko she fridge because baby onu so yeduma no ma na mo ye omaduane enti me kodi dwa me china me ye shito me ye nkwan me ye nyama bebla opa odi kwa she fridge ma se na be odi a for 3 months na me mesa back to home no se na be ya like niema no ebi be ka fridge no mu ama no a ne ho nchire no because ono ni sika ne sha enti waka so si dan no me so me dwan papa ma dwan boni ti me ni guy atena 2 years afide obekọ Ghana 2019 me oje na o say me money sika no fa nkoto my account because wa fa ni say na yele ni menti o so hu me bibia mu enti me di say sika ne ma no 4000 na me to phone miensa me oba ba ko so Ghana enti me to me ba nyama kakra so ma no e ma o frɛ me sister mo say me di nyama kra ma ne so mfa embre no na me sister say okay o mo twen no ma boy ya ka kire me say wo ko December no
2019 no Mrs. Tantreno 24th December no the Mrs. Adeniko Volta region no akwakoto me trains no wasa back because na ele me ni na hihye bibia wa ha me sika kodi ne ho ne nyama nyina ma kan you imagine say boy no kodu Ghana no 27 or free ha 20 oba me what 20 oba me on the 13th November and of free me ha of free Saudi ha 16 November no kodu Ghana 17th November or 2020 ma boy no kodu ya me ne kasa fi de boy na asisa because me so dan so ehun say oba bi abeti me won say mi kuna me ne ti no mi kan ya boy ni say nya no kreda me twa ntro mi mom na bibisa adena di wo no ni dai me say mi bema bi mi ni bema bi ti na no de oba bia ni life mo Ghana and I'm see you mate enti me ni ti na me bisa bibi kwa because of so wo si dan ni ti no o ma miska 2 years I'm in it na ni sika medi 1.5 Ghana cedis eni ni sika medi enti oba Ghana no mi blam free na after the oba to blacklist mi sister mo free na the oba to blacklist me sika ne phone mi ensa ne nya me na boy na fani ama no enna me be man audio na me kesi no audio no no boti e no suro e no say osre me oba ni mami ewu oba bi ya ni mami ewu nti omo ye ni mami won hihye nti osre me nya abotre enna me frɛ me blam me say ni audio no kra mami blam no wo su ni ade me de my edina me hwɛ no say bia na Akoma platform on me be kasa nti me ohana me hu say madamfo bi a omo nim se me ne ti wo Saudi an or post picture bi on Facebook because all can block me on Facebook so nim de okoye nti omo send picture no me hu say boy na wale nti ho no me share me ho so na me kan say o bia na nya no kre Jesus me bisa na free ono ne ho ansa na o confirm say no kre dia na me hu nti me take action bia nti me send picture ne man of WhatsApp 3 days ansa na obeka cha me send ono no awale na me say really o si ahan na me say okay nti me send pictures ne man me brothers no na o bo frɛ no on fa nti me ne kasa na me fa so wale wie no obesa ba Saudi 2020 December 29 December into okwe no some go try 2 months but one try 2 months no try 1 month into obeba no ana ka che me say obeba ga Saudi back na me say na ni ma ka me di man no ni ama ne we oso obedu a sika no so abu enti minya ne family member bi ema o kire baby ko mo koye wedding no any sofo no share wedding no so enti mi bla mo tracy koye okowale wotashi Pentecost eho ono mo ko wale enti mi bla mo tracy sofo no mo koye enti sofo mi bla mo koye no sofo ni say won jindi because boy no want Saudi or Singapore invitation card o ye na chese Singapore e bra nya no kre Saudi na boy no invitation card meba abeta we say invitation card boy ni ye nyina kire say woni Saudi na wa Singapore me ba chohan abeta wo de gina so ketewa bi mame meba home na pe so ketewa bi no mame Akoma 87.9 FM was Akoma mu nsam dwumadie so enema so eguamutie ya ne abeta na ehwehwe nkomo na bema bi adina wu na me pa chaw bra ye Facebook page YouTube page boy no enfoni ni eda so ya di Eugene ya wadada abeta ensam na hu o dia eba no mese onua ene videos ayabam ware pictures yabam ware enya sam ke 20 Eugene enfoni ni ena yade atoso no bema tuntum na nima asoso na wa ya very charming so ena wa pink lips na ne ho afa we ya abeta ya na boy yide chi wo
na ho afa ya no wade che wo enti abeta ani Eugene enfo aha Akoma FM. enfo ni we ni ehu ni ye oh be mani monyafo sana wano wada ni Saudi and Singapore and what do pink what dan crofo enye easy abeta wafem inti baby am sobra na behwe ni phone nda so ya de ni phone ni tofa ni ya de abeta phone ni no enso atofa enu inti bra na behwe e bia na anim no fish no bra che no bra ye abeta kwandam ma entina me hwedi no on say me hwe ya na me boy no yay oh yes me ba on say enti me be say oh there omo ba Facebook oh yes I know this guy me ba jo Marco also or Ghana or Kumasa na won cry na won fa say was say dem si o Saudi how me no ka say o Saudi wa ba na be say mo bia o bezi Kumasa na ya cry o yen cry ni because me hwe na nimu no a na mo say na echire yebedi nkomo echire bedi nkomo okay nkomo ho Marco nkomo to dem won ne nto aso nkomo ho okay inti abeta to asoma ye be na ni phone nda so abeta phone nda so abeta to asoma me me ba cho enti o kansa o ba no na me frɛ me bra say you gi se o ba na niam no amfa amamo enso o sa twantro say niam no me bra ba ko beje e bra me sa me bra no kwa wonim no na me frɛ me bra no na o say enye no kra you gi no kra wonim ne number force na niam na wo de ma no senk won fa nko no nyina wafa any some bag bi a metuto eni ade nyina odeko enti me bi san se wa onu no awale o se nya no kura na okay enti Saudi empanyifo bi wa ye from Ghana Youth Association enti me dia sem no kotu wo mo ni nche na abrante bi dia ye me enti wo mo so share me din say me nya bote because ha no enti se Ghana se na be ya wo be nya na ache no enti me ni nkasa ti se bibia ni ho Michelle me hoso e ma me ni kasa ti se ne me ni ti first na ma na hu bibia se bibi she me ni se be ya oba me ma o ma be chi no abata be mai why you say no me ba why you say no yanim se odibi aye ma bebre nti me sraw se bomadia ne bra Facebook bra YouTube na be hwa brand here se odibi ni information bi a wonim no send my yen ewo mame WhatsApp line me so be sending information na bra me wo me WhatsApp line and no boy no information Sama kwa no di tisa me ba o di ma sika no mame fa WhatsApp line on tuja 0502 344 522 0502 344 522 wo wonim abrantie me so behwe no na ne ho sem bia ne ho information bia wo fa sa WhatsApp line no so mame na yankenkan nda bi nyo no nko a odi aye nipa bebre nti na duma o ya no nti e pesa am fom na mehwe na mo mfa information mo munim e fa ne ho fa mame WhatsApp line no hwehwe ne sisi a to aso mame ma enti so for no so ni meeting komo Eugene ni Saudi no Singapore na msi so for nya no kwenti mi send me picture me ni date a wo ba me ho a wo kwa me ni twaye na me hye na tin red na me send ma so for no say eh Eugene betumi akonipa na me say ya me ntwa ntro because ewu nya mienu na me de ba kwa di agro me no kre na me ka no so for no say Eugene no say wono je wote bibisa nka wale no ka wa anhira so because we nim bibisa and I'm assuming so nipa come am information no man hu ni ntem na akobasa nti so foolish and say kwase ebu no bu mi nyina no ontua na ma de bi abedi ne ho bia ontua ma me because obu me kwase ya nti so foolish kan na me say okay ma tintim ye nya na ele ni sister number can you imagine say me friend ile na ile ni bedi matem say nya no kre ni kro ni mint na e bia on date me send me ni use picture man ile or who picture no block me. This is so Tigana or say enya no kre enya me kwa na be ma da me na you ji say enya no kro ni me ntina na me say hey
enti me bo nua ne dua na owu a mo be ka se mi na maya na se mfumso no fremo because musu so no so mo mati asem na ese mo frɛ yuji na mo bisa no me ka na mo di mi ato ha se enye no kre okay enti osaba Saudi 29 December 2020 sorry enti oba na me wadwuma na me kofi enti me koye no na me niema ne bi wɔ ne ho no na me ka chen say on fa niema ne mbre because no pretend say o person stand ne maintain na on fa me suso na ne niema so wɔ Saudi ha nti me die tumu ma me kofi oba no na me frɛ mpanifo no say yuji aba me ho nti o mo beche no nti oba na me frɛ wo mo ana o mo ba ye nti ehu video bi na me di say ba video no e mama anya ne tintin ye wo video no wa aha jo so ma me nti o mo beche no na mo bisa ne say asem na me kan me chechem tise na me cheche bu ya asem na me kan no kra be no afide na no wo so wa say no kra ana mbisa ne say hwe adwuma eblebebebe a ye ble okrom ha na oba oni na tina 2 years on fa ne si kan show na ukwa akwale no oti ye na akwa akwale oba afufo upese gen won ku ne ho Saudi ha na na o se opa mecho ena mo se ena me ka kire o mo se me de menini ntina bio menini bio ne ho bia on fa ma me na on do on fa ne ho na me so me fa me ho enti o mu ma me sisi eka no me sisi eka no na aka 2 million na odi me ka 200 10,000 100 million enti o se nya no kre ena me se nya no kre ena me check phones no ni 4,000 no eni me ba ne ama ne me mpabo ne me dress bag a woni ho a odi koye no me check na ama no me check ye na 5,800 ana mo se me ne tina ye no obu me kwasia Ghana anka odi me di no kokota ombejis compensation aide ama me nti obu me kwasia enti no me kan dem meje ana me so me ne ho praye me mobo enti no enya hwe sika me ma spend on ne ho dia ide na man for 2 years 2,000 ana compensation so 2,000 enti e ka ho 9,800 enti se si a ma sika no what you 500 200 500 me hu sika na ni so ama what you sika no 4,000 is aka 5,800 so or the balance me ma twimbo ya twantwa mpanifo no so atwea ma won kasa me hu bio enti se but me dey 2 years ni me ni nkasa na block no no so block me ti nkasa na so the scan what the command pen or the scan command mpanifo no mo ha na mpanifo na frame na makwa akwaje but me dey me ni nkasa bio okay me da se papa panti asem ni nyina no wa hunu me ba cha enti ye hwe Eugene no Woshia Eugene no ewo wa me shia no Saudi ha okay because ono oba me beja no enti ono 2 years na odi call vacation na okakọ wale yen oh okay enti woni ne tena 2 years ewo Saudi ho me ba cha enti ono wo hyehyɛ awade mototo mo honie ma niema ni dey antoto but dey oye ni say okwa to me train before na onu ba obetwa 1 year na me so ma wie madwuma na chese me ni nyina akọ na akọ wale sa na ade ni koye na Eugene ho Saudi ho na adwuma ben na no woye omoye omoye adwuma woye McDonald's omoye aduane no restaurant no adwuma no no woye wa na Eugene shia wo no di nkomo no wakache wo se ni kuromu ankasa ene hen ne maame de san ne papa de san ne nuanom oka bibi kakra fa na busua ho kire o okay o se ni omufri ada na omufri sa na okache mi omufri ada but ni maame ya kan se ono omu ne ketua na ne papa wu ye nti oni ni papa na omudi ni ba ashama nti ashama akra ashama na omotina ye pa ba ni mami echiche ni 2019 na ni mami nya 60 years na ko retirement ni sister so omu mienu pe oba ba ko be ma ba ko ni sister so na o kira de ba wajai onso wa akra ho
abata yani no edi abata ne ni di nkomo e wa Akoma mu nsam dwumade so Akoma 87.9 FM na lady ya ye ka no wasem yi no kwa was very beautiful lady wo hwa emfonini a eda eso yi a wotumi se lady no efe ye pa na oma be ma bi dada ne sana me bo ansa na wo be hu Eugene no na wo ni boy bia ma me pa cho me na me ni boy bi to Kumase enti na boy ne so na ni ma me mpene enti me say se ni ma me mpene dia se me ye de me twa so because ni ma me say voter ready ye kwan wa enti boy ne ntimi emfa na bushia for emfa ko voter enti me ni tina 3 years kwa na me to kwan enti me ka cha Eugene ma fa bi en say Eugene but Eugene because of Eugene some of catch me to catch me say me boy ninja na afi na okwa wale mi wia na afi no bi beba se wa beje ne yele na say enti Eugene ni mu na mi ami ma boy ni voice me say me say no say ni enti on do nya oba won wale ma boy ni kwa Akoma say si ade bia me ni kasa boy ni so kwa wale ono so kwa wale ade ne wani wo mu nya ka pe many ni say because there be say there you na me person me date two side no enti na me person me settle back so what you say me da say e na boy no so Kumase ho no ni ma me so on print sa dia me twa ho no so na me ni Eugene ntina sa na dia ne koye okay yehwe Eugene ma woni na busuafo bia wonum e won kran no edi nkomo e ma e bia ma oba ebia me pesa me wari no ni o enti ene ne nkomo na busuafo bi di nkomo da ma azan ba ko ni so oba me ona me ka say on friend mami a o si o ni credit or be friend mami ni mami so use WhatsApp phone na say ni pa wa kira de o ko return o use WhatsApp phone o say enti oba me go bia friend mami ama no the to help person surprising mami and me so ma dwan me first me ma no di ma dwan mu mama ma no anya dwan say onu na any credit ya wo no wo credit nko obetumi de wo phone afre ma number no pon fa mami enti be ma ne pesa woni na busuani bia bedi nkomo wamfa ne mami picture ne nuanom picture obia picture kra nkyere wo da me wani mami picture ne mami picture de me wo Wiji this and mama picture no dia ma wana na sugar mommy bi. Asem si ye no. Ogu mami na was say Eugene send mami. Asem si ye no. Ni family member no kire me na me send picture no man say Eugene send mami ni ye no kre. E no say mami ni de ni mami. Oh okay. Enti ebra Eugene free Saudi eba oba Kumase ana Kumase no be wedding no. Anan kran. Accra. Okay. Wa ba no wo sign ma wo ma na niema no wo sign ma ni sika bi edoso se won family wabusuafo ana na ye niema no nko a. Yes. On so oba December no. Me ma anka ma anye ma dwumpo se me ma ni school. Ope mi sika ji akọwale no ntino. O ka che me se me ma ni sika. Na me fa on fa nkoto ma account no se na be ye obehu se sika na me send ko free no. Omo di tu me ma omo di tu account no ma me ana. No fa we no so nko ka ho. No hu se sika se na da ho. So ho. Enti wa ka na me so eni mati. Na me so me di sa sika ne ma no 4,000 ade ma no. Enti sa no odi bi ko so ko ye ne wedding no. Ai odi akọwale. Ya bi obetia ne card buy Eugene. Na winya access e wo Eugene phone. No otimi ja ne phone wo ho e ma wo kwafa. Ma ne phone no oba me wo bia lock da so. Enti lock no me hu lock ni da but so fa phone na me bisan say wo ma me hwe ne phone so because me phone da how to me fa obi frame out to me pick it. But ono ne phone no me kasa me fa na me hwe so pe say ye dey na wo hwe no age phone. Me da say no age wedding no a Eugene ebe ye no e wo Ghana no picture no e na yedi egusu no ne wedding no a Eugene be ye ya obey ka ho asem se wo je ne 4,000 se fa 4,000 yi mame na me kwa me di akoto accounts ni ma hwese sika wo de send Ghana no anya bia wonu de to accounts ni ma yo
picture na that's one Eugene ne wedding no a wabɛyɛ yɛ no yay and the Eugene is on watch ne pictures no wedding pictures no ɛna egu so no kwadam Pastor Julius mama yɛ ka wedding pictures no wasam kakra nsan yaba ma de woman say minim but on the jina Eugene one show white no one show I say wabo suit black yes wabo bow tie black and white no okay but the original na yire no aware na jina finfin na yire no obaware na Ghana J abeta 40 Ghana 4000 oba no e wo ho no eno no oba no na wo ho okay asa ba ko bi nso she blue obi she blue best man best man okay okay because me nim as a banner on gina on the nimu no me wuni ye nti kana me pese me hwe because number 2 the asie no oba we no me pese mu so oba we o ya we se sa na asie na oba de onim hwe onim bibia condemn oba de no onim na say we no be hu because one says already we are abrantia sia relaxing in that who say our problem and attention bi na so say bi obi atwen na oba bi and oba ya aware foforo so we ultimate say what ya hwe ni ma wodi gina e wo kra ye wedding no yes with the oil no nti e ma oba we ehunu say nka bi anka no gina no e bi anka na adwene e bi o mu na adwene firi ne ho so na nka ma oba ade na asa wo dwene bi ana but onye bibia kire say asa oye ade bi ye bone nti oba na adwene ma so say wo yire ana wo mpena wo baabi e na wo say be ne ho ade no ma ko won say ade ne siti no nti onwene sa nti menya cho so oba we no na onim say bibi sa e wo ho ha ade em ya pa ne say wo hwe girl na why yen bonne sa no nana oya kama banu wani onyam tese wo hwe ba pa na wedi abasa egu ne ho nanima Jesus na ya fan compare dia owo Saudi no fan compare dia why no wedding no we dia pentima mento we pentima no na me pese me hu na ni mo ni so pentima mento sebe mafika o dia ka do mento broni se broni bi dia wo agosia kanewo na samfu wate agosia kanewo mami e kanewo na kanewo na samfu we pentima mento ya boy no for sa kwamoni su na hwe nanima hwe na ba se egu ne ho ne kon na awurade yakopon ewi ase pa okay fe kama enti abeta Jesus obeye wedding no wie ye no enna osanye ba Saudi na obi the pictures no esende o ubi say no ose de en o say enyo no no awale na ni family wedding no koye mi woni audio sin na wa wose ne de en wedding no koye any family wedding na nye ono no awale enti wo free wonya san wo hansan wo san ba ho ye wo audios ni nyina ye bebobo ye wo video ye be ye ya bo ya ho ne nam enti wo ba ho no wonya san wo ba Saudi ho you know we try 3 years oko vacation 2 months but because of send me black woman pressure any had no me so me man pressure until travel or try 1 month no try when try 2 months no o try 1 month ai eno ode ba ho mba try enti oba ya no ena wo ka de a kire no na oba ka de a kire wo o so oba odu airport no ena o friend me say wo ba wo ena me say okay oni nya membra because na broken heart na family ma chese mi gina o kana me ya bodam e ya family trim ya fa utrim enti no mi shame hu so omo se mi shame wo so e ha so ti se Ghana me ye BBC a me nya no enti mi shame hu so mi sane ni dido I love you na mi so maji so mi jimi na mi so maji so I love you too se mi nim de me ye won kwa na me do de ndien na o ka o no asem sa wakwaye wedding so be do ye no frɛ ma so be do airport no so wa be do no wo kofie na me so okay so ko do fie no frɛ me say me ne ne di nko no bisa se me be fie da ben na me so me be fie bi ada say na so okay me be fie am frɛ no nti me kofie no na o sa pen nam because oba me ho a me ye shito me ye nkwan me di dry into ni makoni sa na me nyina ma o de gogu ni fridge mu wa wusika ma me san kwan a
Yeah, me sika o. Ma, di entina me see my friend 2 years no. Wow, sika na wo de yes and nkwan ni stew no. E de ma Yeah, kwa me fridge mu. sika. Yeah, me sika. The 1,000 kwa ni ma. Ono to na me ya no. Yeah, me sika 1,000 nim. 7.9. Even for me cook from na me ho de me fa me to the bre no. Ma boy ni de me wuo na me say won ye da. Boy no. Oh, and he said, me young quan na me yen si wakese na ma chichire o rubber mu ma chichire na o de akoshe fridge mu do kuno ni banku ma se boy ni be gina nyame anim o no se so le a o ka nyame asem onyim bible mu o fa nyame asem no so onam so de criminal kroma no o gina so no ka no kwese me peni kwa me ntwa ntonto ni so da de bia meka se asama make am say me try and trot you so a ba akose kwanya me onji me kwa fumi sa okro we mu ma me bedu Ghana me try and tonso so enukwe no na me dey ato ma me say me be 3 days na me ma ba ji ma ho me nya hoto me kwa ha na me kodi dwa na me yese ma oba na me san kwanya opekoteje iye made we iwe oba wone wo beda wani woda odime abata o se de That me kuno no ana na ele me nti oba odime the best idea bi because so nye mi anso na masa to drama no because na me manage me te dey wo to de adro na ma no le kwati nye o ko 1 minute a na wa jemu wo ko 1 minute na wa jemu because nyama as me manage say nya enti wona na wo blabo enti wona na wo koto adro de ma onom na wo tumi tina so me told bisa jape abeta jaso na ti beta me bacho na ewu se me pese mi wu se ewu se ni kwati ewu peche na kakra emu nyede ni ba nsa wonu share odi se banana ho aba me se me nka no na anya no mo fa the picture na to so je wu be ma no ne be ma aya peche no a won say di best kadie no ho no ma ko mo fa picture na to so ye yabre ye yi ade ni nyina wa ha ye de beto so peche se nkontomire no peche se nkontomire ye de to so so obebu ge ne kwase yesu be yi ne be ma peche se nkontomire e dia to so video no ne wedding video no me pacha no so mo fan to so ma ye fere se beto hunu ma ye dia sa wa be ta so onzo fere se o dia peche nkontomire no ni nyina peche bude nkontomire peche nkontomire peche nkontomire naked pacha no ya de to so naked enti debia wa no bedabia na wo to adroma no say drone bi ho kwa na mata maniti say obeba no aye okay kakra abeta na se wone wo kra wonya wo chesa wo feel ne sidan na wo sign bo ne ho ka bebresa o say me hone say enye abrabon nye ono ani start no emuwa so what ya say me dwe ko chire enye de ennemenya di na me dwenye ena wo fo bi so na wo ye ni yi a eye wa wo dia nti na me manage senka ebeye me sa na me fa no enti abeta na wo ka se mu amre yi asese a no wagye mu ni otumi kwa ranse be sen adi ba ko pekra adi mu amre wase se ne wo wi a bia oba na enti obese akobi ana ba ko no a say owia o say ono owia oda kakra nti so besa asori akwa then you was fire ba ko sa ono ndo nyan feeling but me dey na me fan say family ho enti woni netina ye enfie mienu ni nyina mu no be ma impone wa na ama wo ho ensane wa anya mu ani gienda me fan say endu be 2 times kura enfie mienu ni nyina na me pa cho wo ye wo bia wo ba ya na suru anase wotumi eye ya oniema romance bi ma odi mo do di ankasa boy na ankasa ohu ne laughter na ohu say like saani amana onimi ye mi anso na ya me chechire no say ye ni say onimi ya ankasa ma
me pacho mo fa me video ne nto so me video no ai video no mo fa nto so na me wi amabobo audios no abeta nche ye be ja no no akwaye na adwuma enti mo fa video no ento so ma me munyi video no ankasa e ma me na kwanda mbeka sa fa video ne ho kakra video na no ode nto amo de to so mbeka sa fa ho kakra ye YouTube live me pacho YouTube no ye Akoma 879 FM and Facebook live and also ye Akoma 87.9 FM and Kings TV afei na Osai Chrome TV Spiritus TV ni no but what the your video no and that's one mo ya dia me crofo yes me kan ya na dem Baluchi Bojuma. Video na ba. Baluchi team na. And one who say corner home. And one corner be or say. Na ne wo mo ne sotoro bi wo ho ma me. Na ma ye mre. Wa say duru ho say ko tutwanga na ka ho. Ko fa no o. Say ko fa no. Ebu wonu no mo de video ye no. Mo de chi no no. Wo say kwa wo bu oba kwase ya sei. Wo be ware. Wo say ko Saudi. Ata ko fa no bu so. Ko fa mra no say ko didi agoro wo mu. Aw, wo say ko di agoro wo. Be ma wudi ni. Shano obi amra yamra ne yamhwa Eugene ye hu no ne picture no woni ye hwe won wo se wan kwado bra na behwe wo hwe na wo share be hwe na comment like na share look comment share watch comment share you watch you comment and you share enti bra na behwe bi anu aden kwadem anu aden nkonto mire peche nkonto akwan ne wo ho no hwe so na ewiase wo bia ameka ma ko de uwie na me mbra ko amanfo kan sem bi kire ye wie na me mfa tutum ema wo he na media de me meka de bia ne se panyimfo se empa no mo hwe empa na si wo no empa no na won nche ne se wo se e won won se ko fa gen na so ko second one ko se ko pen na da nti wo ko waje partner so nti aya nko na no be fa no ho ana nka mpa no wa muni no ho ato so na anye yo ba no so arrange ya ye de be kun an ko de no no I am mobile simpa no so sa no ai enti me so bra na behwe behwe Eugene ya chi no we say yo ewiase na ne nsa no ye ndai ne o mo de bibia bo ne nsa de bi ko bi bo na ni so ko bi hu na ni so onti wo de ne nsa no na e ko kata na ni e wo kwaje nti no de ne nsa oko block blow okay because my father menti ase e wo de opeso ye no block blow no okay but I say nipa do so nipa do so dem ho ana because o hwe okay enti ma ko in fact ade a abrante na ye no anu odin na ye bi obi ka kire no ye wo bi na enye weyi nko ekosu Debi kwasi ebuo pa ayakoma mu nsam ne betimi aboye mu na mabro kire pa me no ka say messages amanfo de say problems ni po bebre na memma edi wo mawu abro na japa dia se wonsa wo kese ebi mu amanfo sika kese ebi me kai obi a odi yes akro onyanware no no odi ne fie no ma se won tram aja won so ne be ware ma ko watima ton fie no eja wa ton fie no eja no ama nipa na up to now won hu no kra so na ye wie ne yatu nipa bebrefo aha na o mo fanya adisuande nti maye ni nwie nti no wo ba ye no e na wo ma ya chi no wa hu no me ba chai okay na wabaye no ya chi no wo bisa no wotumi kan mu ni kura kire se eye no kura ya me Eugene na me kwaye wedding no otumi kan 87.9 wabaye no na me bisa ne sem se Eugene ni koyi kosua miensa abegu ho se wa aka no kwa mebo ni dua enti eho no afere me hwa na osuru ana osi osere me wa me bone me fancha no ampana again one ni neti dada azana wo tukwan onu ti no ko wale no onu so kra no bushafo na hye ne se won wale no onu so di wale no okay enti obua onka no kure boy no onka no kure obi asend me message bi wa ha wo say
Hi Akoma, I really know this guy pa. He is very smart and sharp. Me pacho we ya na okay. Ebi a won peso obehu wudi. Enti we so sika sign na you ginaje. Today I was here 4,000. I can't 5,001. I saw the mommy. Akoma FM. Na you gin sika sign na mfie mienu wo wudi ye. The sika media 1.5 ma. Onu kwa se sika na ode mommy no me kwa adwuma. On say me pia bonti ye ni krata nti o man tua me ka. Na me friend say me ni ka o ma oba me ho no. No ma me say sika no 1.5 no. Say me fan to me ho. Onu ni sika media. Okay, enti abeta Mr. say baby awuwe bomodia na eka bibi kakra dia wahuni dia fa wani sui ka bibi kakra che wunua no mo Saudi wo mo Lebanon wo mo Dubai wo mo henefa ye mema gi won musika edie no ka bibi che o mo mame Yo mama dasi. De meti me akane say me nua mo ya ye wo akontuo mu. Adwuma na e de. Emu komni ya le nyina na e de ye adwuma. Na be me bibra be dada o say famsika for sika hwere na obe wale o. Me nua o dada o. O jiji wa kokun. Nti me sira me nua manum say mo family nya futu because me see ati many so say you know. Many doubt is abo wo. Sanka to me anaka me jimi sa kosi bet. Na nyame so pese me like or yi bibi e di kire me nti wo yi ama me so mati bibi ase ama me ni ada ho pa nti me sremo adwuma na ye ne ye bre mo ma ye fa esi kanto ye ho ne ye ko Ghana etumi le akoye bibi mo ma ye ble nye kwa wokro ma se because me ma na mo akonto no mo de o ma no na mo de gi esika nti kakra metimi aka ne se mo ma ye ni nda ho. Okay, into say when ya be mani bia wo hwe no a wo pese woni ne ware na wonya ko bi kura dia fo ani sunti ma je yeah guys ya na because of you me did do o matem rough for phone so okay am like sanya man ma dream what is here yate abeta ebeboa enti ye de abeta pictures we ye be rolling the pictures ni nyina e de atoso why a very nice and beautiful lady enti so ye bema na oba wo bo ne ho modern say ye no se wani gine ho a wo pesa wo anka sa be ware na no abehu ye enti number no wo fra yan ya na wo WhatsApp ye ne ye be hwehwe background bibia kama na je say ya link wo de ama beta ana pictures mama ni bisa say omo nanim no omo hu no omo beso mu hu na chika ho nti se na chi ni bi wo ha mo fa beta chi because enya chi nto so mame ma mi bi se opesen ko obenya na ma ne ba be ma ware nim so obetumi aboa ne saade okay ene na me abrefi o se so obetimi nya na ma ne bonko no person de ne ma ne ba ware okay nti ba boys no so se won beso mu hu na chi die abeta so yo obi a owo form pa ne form efe ne to na nantu yes hye ho udun zampa na ayi ye kan say yuji no wo rene ma abeta nyame enka ho na on shawden sadie tie bia no ye beboa wo why no ba che nyame on shaw kwana kwa yi wadwuma okay na ye wo Eugene voices bia ye ne ankasa ye be play ne ha ama manfo ehunu enkoma woni wudi ye na no de ene sedie ositie na mom no ye bebo ne voices sedie na monfa abeta ne full picture na wo twa na chibre ye no monfa ento so mame abeta nyame nka ho besa no wadi nkomo biem yeah me ba che yo me damasi nyame nshira ensem sisi na ye nua no meyi omo bre obi ka che mo se mama me 150 Ghana cedi 15,000 na be ma ya je waje ye ntwa ya homra na ya ba ya de aka beto aso
sonko a edemufo a wogana ha ye di abefo mfidie papa horo na ehwani mani pabiara kwankwa yade adoko no nyama yare sapre awo aye wokodana Akoma FM 87.9 so ensiaga menua Roma Fertility and Specialist Hospital Abama Wai Kasia Broswo Akoma yade kokram yade ahoro prostate cancer cervical cancer and breast cancer every day yade eha manfo bebre enu ti Roma nam enendu fosku dam foso beto yare no te amount ekwa kwani ankwankra Roma beboa mo ama mo si yare ho kwan obehu Roma Fertility and Specialist Hospital wo asie bo IPT junction ebe asie bo fitting area Frayen was 0204 227858 and 0269 987479 and I say 0543 267273 Roma, you shop Nyame Japa Roofing, I work quicker Japa Enterprise at the ultimate premium long span self lock number. And Chelsea Papa, Ama Ahutoswa Aba Dambomu. Japa Roofing long span self locker, your friend ultimate premium no a papa. Nane boss so the Edda from Sabra and Tiano. Sa what the bow dance and fear to pay na at Tidiati. Japa Roofing, I want a dear near, yet the board dance so your papa, I send you just an impo. And it is a sorry dang, and cra, and Nasa Jumakobi. But what they say, would you any better Japa Roofing? Asweye Japa Roofing Erotas na air strong kun. What the bow dance so over 40 to 50 years na etidiete. Na yan sano adwuma FSA ya redare ewa adan boso. Free transport within Kumasi. Free estimate yama 5% discount ewa niyama obetoso. Ubewu Japa Roofing ewa tafupan krono kwantimpono so. Bonsomu eni kodua jansin fimfi hope. Frawon ewa 0504 888830 0271 322152. Japa Roofing. Quality assured. Herbal doctors at Dawson. Now, so the pneumonia dinner dear Procope, Dr. God bless. Or draw or say a dear say a banner be drama on Missa so Ghana. Obama Moyamre, Esha, Anna Awu, asthma area, and as a stroke. Why a Cassiado, any idea, a Kayade, and answer and queen, and Namuya who do in our betinete, Sasabro, and Asa Kaka, when I'm in Sansa, and Nasa who low sperm count. Dr. God bless, Eba Sawi idea. Work on poor Abawo, hepatitis B, any cocoa. Dr. Sabra, what your double count that prepare. One more pair, I won't put your Utruha on your Capra Bumpo, Obama Bessia. Adebaqua Dr. Jahwa dear pa, a crow, say diabetes crow, and now a crow beer for the Dr. Shea. And num the Juma Penty, the Dwana Bonamanesa, Obabra, Mafa, Yadiako, one Tajik Sienso, Uber Dr. God bless our Asoka, TV 342, Frenon, our 0243 6418 0243 6418. Yako intimene na keka na sano and I was saying 1.9 FM Sunma Sungwamuti Akoma mu nsam dwumadie aye pinso enwo ahase ahayehye abeta woni Eugene Saudi and abeta wo Eugene ewo hobi wakwehia no wope no wone na ye love akeka jaba ye yisika waseme ba Ghana ba obaya wabaya wedding wobi bomodia the picture is and ya better no hwiye no afani bisa no say family wedding na me ko obie wabaya wase free ya ko se kope ahyeso na bata jiremu a okra wo ade yi enso enye wonso asa abagim sikadi entimi srem yenua no ma ya mo Saudi mo Lebanon ebi brankasa ye wo picture bi wa ha wobi ensa ne nyina pro detergent ya wodi eye washing wo ho no anu ade enti ama ne ne sa pro na wokoye wei na odisik ba ma wabedada no agisika no na wedi oh na yawo Eugene voices ewa ha ye play bi ama watie wane abeta enkomo twetwe enu titewa so netie voice in my the person my mouth say since me knew it now 2 years no won't do me born me so me do born but the air house is and say oh I dream person me control say to be honest with you me worry what me na me be ma na me na say obi say me questions in other things me worry in this obema wa dream bet na okanya ma dream enter ho na yen hwe de ebe me no yen hwe de ebe what
Until I'm person me catch you no power. Some person catch you no power. Because breakfast, oh brother, no friend me no pano. Because you me will breakfast. Me feel 7 o'clock. No, me feel 7 o'clock. Until my dream down. My dream. Akoma FM 87.9. Seriously. So what be fear? Show so be fear so my home. I didn't know brand no to me kind of crying chair. Me see me and I'm worried. And I am so. Can number account no phone when you know brother na beji wa beji then you know like me as an actually saying my fa obi bi dia na my fa obi bi na den better only me bonny still one am penny me no better na na me no better na until the who can send me the number no brother and send me phone number no man no investigation more in the train no investigation more we train no investigation more we or investigation more fine but what now why would they conclude the only investigation we are now so now ye nyama no eno ninti wase wey aye Eugene hwe sede wosi kasa kwanda momrem ye hwe sede abrantie wosi akua osi ekasa pastor wosi kasa no wey yatem obaware kra wie ye no o yeah say on say nipa de ni su ene na de ye ne kasa ne gas church etimi da nipa na wo hwe say de osi kasa boko me wa na no betena me ni obi a ho say be bia say wo na wo say wadwene no e foto fita engine kra obagina di because ono we kra ye na oba na che no enim say no say picture no na nye me dia eye family ayi na me call ye wa na no betena anti mo wadwene mu na ho ono say atwa no say otufo ma wadwene mu na ho na say wadwene mu da ha ma go ja yo Maa Akos ya ememme bitiri mu odin ememme tiri mu odin no ememme tiri mu odin hwewa wetumi agege wo beya hwede wo se ka kire no wo se ododo no no wasa abebo ni se pa on hwade a wo ye wo bey wo mpe no wo kwa ya wedding wo se twa ne ntro Akoma FM 87.9. Kasa ye beka ase ye be kokuru wa hye yachi si ye de ye be to wo kon ho so wo wato ne bo ase na wo se dodo no a da bi me nware ye me ne wa na etena me do e na saa no de saa se nyame amoa beta no fa no ho adwena anka na beta wu wo se oni abeta kasa wo te de abeta kan wo se efo na adwene mu kura efo na adwene she obi ti obi manso ah yuji tiri mu oden papa yuji tiri mu oden yuji wutiri mu oden wate wutiri mu oden pa wonu ya ba na wo ye ne se anka ba ya oden obi ye ne sa anka ba ya oden yuji anka ba ya oden emema tiri mu oden wo se kwanda ma ye kom wo se wa ye kom wo se wa ye kom ene de wontumi kasa wo se wa ye kom on ka be pasa wo ka ma ko ma nka na me nka de ka na wunza me metini mu odin Akoma FM 87.9. nipa de ye nyina ye nyepe me de na me base ni say me position ni say wo emma no dodo no na enye dodo no by on ende de you gyina ye obi antimi support no obi anu obetimi support you gin say de wo ye na papa eno de ma me condemn no say wa ye bone kese wo ye wudisem ye wudisem because if you say on panyimfo say said wo we for nsa no hwode no hwode so ade a obi de ye wanya oden say so de yonko dabi on ense so de yonko na abrabo mu nsem edoso me de ma ko de bia me koso ka we ya ye ke wo mu say bon be ma ye bon nso me still me de ko we ma so ene yana man fo ntia sese no de awde me de me mu se ese se momo ni yadan eda ho o se momo ni da ho ene ma ensem e ko so yi se abaye se na ni da ho a nka boy ni ko ntimi emfa ni nko akiri sa hweko yo fa so a ho gi sa Akoma FM 87.9. o se be ka bia be ma o ko fa ne na ko bobra asem se mpadu asane kwate kra za nya adwuma na o se tua 4000 ko ti wu ye 4000 Kotimu ye 4,000. Kotimu ye 4,000. Kotimu ye 4,000. Na ye de adwuma kra ye me say. Ye de mo den no. Se nom de maye. Abape. Ereche. Ye mpo ye nyobi ma na maye. 1,000 kra. 1,000. Ade achi fried rice kra be de se kwaje bosia. Ene ko to fried rice. Etu ran wodi ye kra. Awodi e kura process we owura tim say we na no kwatim say ase wode
That's one more bro for. Yeah, my bro, why? Sumutri, me kwada me kura. Anuma, pre oni prebu. Me kwada me kura. Ogo do ma 4,000. 4,000 Ghana cedis. Bema yemre. Enya juma. God bless one ko jedro. No man 4,000 e ma mo ni na ho. When you scan auto pity. And not to scapete. Debbie. I don't know to scapete. It's a mess, when you came, ma, and you're about you. Debbie, See, treated these cases. I met the key best was near. So, what Jessica, young Fuano, young Kisu, young Masajo, no romantic, you know, I did so. Whatever I say, brewo. Kontom rakaja. No what you must come na kodru 100 million. 100 million. And say you remove your kwasi so for ye aboka. Yaboka. Unya. Mese wonyo obi kura say. Waji ni pay kura for so man. Ayi wo fa. 300 to get to go for so. Unya bi wa santimemu. Debi. Na mu de mu ko bre. Muko ye juma. This is that picture ya yekin. Abaye ya wa ye juma. See the picture na apro. Ninsano apro. Ninsano apro said ye didn't such a gym and apro no. Na we ye juma den no this car brebema. Na bema what the aba bedi. When the yonko ba. Papa. So inti mesre. E member ye wudi fo. Inti man mo ni nya dai en na ho. Mamu nyewo me do I love you no ano no ma ye homodwe ade ye se ye do so chem nti ye se ayem se emema no a short nti mo na mo anka sase de no na me kai as ye fi eto de kai kwa as wo twa se fi as wo fi ne to as wo de ne se fi ne echi wo gina no wo ade na mo ye mo ha mo do ye nyawu se mo ho kire mo de ade ebuo no de ebebum de bia ane ebebum de bia wo so my ko bona fe yi ase wada pa ne 87.9 Adopaya tumafo. Na sese. Tumafo. Where do you buy my? Where you buy my? You say buy my. Why you buy my? Yes, we am so. You buy my. We am so. Buy my some. Buy my some. Ememanye shawo bayi brabre odo ni hwehwe bia odo eni hwehwe bia onim se be ye ko wo boa na ma ne sha osi wonu ato emema dro chenzi na wodi ama no onu afa mebu ne pa ema no afa mebu ne pa ma no afa mebu ne wona ya wo de se wodo no na me ko abaya no mentina se me se ma ko na be se obisa wo ko ware be ma yemisa yemfra so fufu mi yemisa wasi no obesiesie jaka wo jaka na ye Kabi, wo yo ba unsu kabi man ko kabi wo yo ba. Kabi dia mo ya. Okay, any man ko. The phone line no mu say wo ko ware wo ba. Wo ko ware be ma. Na sebi ne be ma awua. Wo si me ko siesie. Wai enwu yo. Bobo da ma na dia na ha. Enwu ya. Wo si nya adwuma. Enwu ya. Wo si wo ya ba. Wo si mu na mra. Oh, sister. Adia na mu mra. Wo si wo de boss wa. Enwu mra. Enwu 1 minute na ba. Enwu na mra. Na papa. Ebe jina so. Papa. Ebe jina so. Kaya kaninji ni kanya. Kama kaya ninji nya. Do we see kumo. Wo to ba ma wo siesie. Wo to wo to ba ma wo siesie. Na kwa ye tie de ye ka no. Wo to ba ma wo siesie no. Eti ye siesie. Tu siesie ne ba ma. Yes, wo siesie ba bia. Tie de me ka tie. Me tie fo ne ntia tie. Wo ko ware ba ma. Woni mu ka tie. Wo je wo wi atwa tie. Wo je wo wi atwa meba. Na na kwa. Ceasefire. Mama nye ceasefire ma me nka se. Ceasefire. Chatum. Jesus Christ. Ye gusu a ye frɛ abe eye Eugene. Ne sister na ono so aka asam no de wonim e de fa because ne sister ne de wo beka o ka no kra ye ne di nkomo no wo bo modia ka de ni nua be ma no aye nyina enti ye gusu a ye frɛ no me so we de me di nkomo so ni di me say Debbie, where he is very important. No. Me we am Pastor Julius man we say Jamaica. Ma ko ma tie. Ya wadi mo ye ntu ho fo. Tie ni ye.
me come man because you understand sometimes am I me mobo because the way me ma do ma dwe beat man no ma me kebi na man ntie enkura bi esu adwuma ne enkura bi ekɔ school ne nurse fo nkwala a wodi ni sika etu aba ma school fees awie ye na emwa onim se be ye tie ebe ye da bai tie da me kan so ko wale 7.9 kasa utu no for me problem onim atare ehye o che na me se be bi wa ma ko obo be tia na ne to achia obo be tia na ne to achia obi timi bo be tia na eda ne bonkum so na be ti dia buro so o timi sa de ma obabo dia buro so timi de ma obabo se brade be ti no dia buro so timi de ma obabo ni problem se wo se wiase ya so se wo to ko fa be ma wonu abesesen se on to be tia me ni problem tie nemum se be ma wo ko ware no ne se bi president na mo fa nche be wiabo ne ne kwati awu a ense kache sofu ni ja sa wade no yenya woduma na kwa na nya na yenden sese ya wo se wode boss 1 minute na be sna kwa mi pa so to duro to na nya ya awale no be ja na wunyai wo be ja na wunyai ye wo wodro aduro bai ye wo ne nya na ya eko man ka se wo sese na waje mu na be sese ene ne be man treat ne ho na ya akwa akuma ko na mi sa good na mi sa ye be to mi sa ni sese mo ati mi do afia ka mfia ho de me kan se nya na ye okay nya be man no be man na ofu se ne be man anya we ye Dr. God bless se wo mo ye nya ya ya fra ne na na kwe enya won ko ye na nya ya sa no aware no da bi se wo na ni je ba men kan tell me se na ni je me ware wo wi na ya ko sese kwati wu ye enya ye mako enya ye basa de te omo kama ye di ne se on se aye critical se wo hwe girl na ade a wo ye na on se de condemn wo kan ti ase wo mpa on se aware na akwa ware ye mpena 20 ntimi guarantee se ko hwe sebi be ma ne be ma awuo na ene ntena se o kwa aware ma ko ye nka na aware fa ho ansa ne de abamba so Julius enwu yo me ba wo de me ba o kwa ware be ma anya adwuma na o ma wo ya aware se anya adwuma ma me akoso you don't take chances of some of these things yes as I say o ma ya aware say because na Bible say ye ware na ya ye nwone ase no ntimpacho me ba ware na say bi say o be ma na anya adwuma ade anigye e na o de be ma ware ni mo because e hon so ka o ma me akoso ma dani no enwu ye ye ka say wu o si mo mre o si na na kwatie on timi satisfy no ti ase no you asema abeta kan ni ontimi satisfy no ma me akosua aware so ayeware no satisfaction or sex is very important yes and you found say you pope and found say you bishop and found say you archbishop and found say you apostle satisfaction on pam is very important it is a ko ware na oba be ma ka kire wo say ebia me be ma anya adwuma you don't stand and say me pedro ma until you dey yanware ye wi me kwa pedro a doctor for dey abeho and you we say wa na utu amena onware dey me kan kire da ache say be ma na me ne ware no ntimi anshapena ye ntini afedia me ja no untimi kasa nche sofu bia ntano dey me na kwa dey condemn kwa say o te ma se emu omra no aye ni oma mienu uja wo oye ko tuma wie no oba no so be ware wa obi anu ni asem ba se wo tena wo se be ma ne be ma emu omra ontimi o se won ne tena mfie mienu o se da kokura no ho a on ne da ya wase mienu ena ne ho ti sepe no ma ko de kan okura hempradu on ne dei na mienu pe no ti da ya ababa ne ho to no onu ne wo fa ne se asemasi we on na ware aye wo de kama te se de wakoye obi no o te aso dem na se ne sofo no wa anigye be ena preacher odeje it is satisfaction on purpose very important on take chance say you know kwatena me amakwa hwe ye hu aduru ansan eno ye nya ne sa mama ko nam de wie say ye so fon so aya ye hira ware so no ya mum anya careful sa aware bebre wo problems ankasa me nam ka kire wo aware bebre wo problem because ya nya thorough investigation ansan ye hira so hwe ababa ye die afi no frɛ no trofo no beka say na menim say owo ayire bi wa akiri se na minima na asemwe ya kana wa hefa wadi ewu awi afi na menim say etimestra asofo etie say obi ba no asem ba ba ware wa sore ba eba obi ba no so ma sore ba ba mekọ ware ye hwehwem nko akiri na ye nya investigations nko akiri ye nsoma nipa nko grounds nko hwesa ampa nipa no so ba ware me baba no o te sen ofiri o ya na onye ansa na amakwa masawa obi okwa amako no aware agyae obi okwa pa no obi aware te said abrante yeye and oba be fa oba na aware kade no did one hwe ya na uba be diewu ntasofo so nya very careful Pastor Julius me da sepa akwa ye sign wo voice bi ye bebo onka se nwene menwie
ye abia se ne mema ye bo dia eye me ya ne se enti ye ntumi mfa nye ne yie ade eye me ya no no enye se egu ewu ye kwatia ne de se ewu ye mfa nye hwe but wait dia monkan anya monkan anya kan aha anya kan enti ye ntumi nyama ne nya yie se wodonu no nti unse woto aduro ma no oto aduro ma no nka wo betena ho woni se ebeye yie woni be ma ne beda de bi ade so ko to aduro ma de bi ma no na se ebeye yie onu ma sa no onu ada ebeye yie awudia awudia ewu na wu dia ewu dia sabio ko sam na me kan ne na me na pia na amama yi mu ma me kan na be bi tu asori be bi fo se me ba no be ma wo be waro ne be ma anya adwuma papa en ka se wu ba emu omra entimi satisfy on so de waro ne sa ne ko pa duro ma no fa nya ma na pia kan ko sa fu we pa ante ayes all the man emu omre wale na wie eti wonya obeye na duro ma na ye yie na wo jini se ebeye yampa ebeye okay na ko ye ko ebeye yie papa ceasefire I am futie wo so ni mate wo wo sem te no ho ni papa ko dia ka sa ba ko nya have yakọ Kabo na have yakọ baby am for bon samara ne say ye pa mama Hey, mo kunu me mo ya mra mo penro ma wo. Say we on, nipa bebre bon samara ne say. Say we have in through one na wo ho. Na ko fa be ma na 7 period say ontimi mo wani ni a. O se fa na sa na ye hu aduro. Ana amadi ya. Okay, madam wase. Ya ho beba. Madam wase. Yemra na ye mami bi amachwetwe nkomo. Pastor, my mama transe. Ya kanokure party nokure me mani panyi nkyere ya kanokure ye mami enhwehwe enkomo ye second story and ye say first ne de ye ne nua ba ya wo Saudi no na ebedi nkomo ye wia na ye de mami de yi ato so na ya samu a arehu ye pa na poku wo mampontunsuom wase akosiam yi o na maye ready for better nana we ya sure so biti how de media maka yani mami entwe komo na yehu de ode bedan akoma mu nsam dwumade mama yemo ha binu wani mu kakra bi mame adawroma na ya no akasa gufidie ni mu amame na kamne bedamu asanyambo amande ai ye pese yehunu adekoro ne yehunu boy no na afa yedi na chie me pacho me diani Davi me baba akwafa ni Sandra wonya no masa mama say me nshada nte woni no yie papa me pacho me baba akwafa ni Sandra Akoma FM 87.9 Sandra wonya no masa ti otapie pa enti ochimakra akata dada moja aba na mama ni pad tami ochime bia woni mi asade enti na waka dada moja aba mama ni pad enti adube mrebi be sen mre be sen be 2 months time na oda o se ni tie ni ya enti me baba akwa friend Rita na o se dada Sandra ase be 2 months on kasa moja aba da I'm say hey then I was say there be and me balance dada akre wanyam I'm say why sana no na so bi so no for kra no be kasa dada ka kire no hu nipa na ka kire say me pesa te o come say na wo hu hwi akre so ni fu akwa no ndi mi sa o wo so no fu hu so aka oboni megu ase and yes open no kra na Akoma FM no be ka kire o se be ma bi apre no to hu nipa kwa say ka kire no say me pesa so me fum nti me hu kwan so akwa no fa so wonyem oye okay wonyem oye no oda obe 2 months time sana osole nti na nafo ba kwa ya ase oye fa ni man Cynthia ota akọ no wa no okọ ni ball ama no nti okọ say ana oba say dada sana me hu ni ye kura mse Cynthia da abari ni o adam se Cynthia ye bisa na onka ni pa kro de sister de ni ko fie akọ bisa ni sam o se ma Cynthia menyam
ana since I didn't be face da anya hwe mehwe no why na nipa kwa ye stay the way boni pa utumi hwe akola we anyam ne dia mehwe no wanya mfie sen pato tam no no 17 years na what saying ne uba no ne ho gina so ne nofo ne tese bibia na wanyam na ne fo gina so inti since be ka shanta da anya hwe mehwe amana wo am pass stay and then ko hospital ko insurance and the man no and the man e bibia nti bosumu bia ono de sika ba na me na ko hospital saa kwapim say owo ye na ni nyina mu no wantumi ankyere be ma ne da obi e bisa mantam ye say sika fo sana kana mu sika the amount was say menyen as the fusu ba na e ba so na mu hu se be ma bia ta be ba ne ho saa no ompie biom nti onya be 5 months 6 months opie obeba na odidwa abenu atare wa tonku mpaboa hana mo sika se Jimmy ni ba fisoko na aden na munnim sei na wote na mema betimi afefa no ebie betimi aba se enye bema ba akokra na fa wo bai mpacho opia onka anu ase sana o ifa wo no na ni ba ko kana odi atam poto opia ye oba be tamben etora 8 etora so awi akede na waba o ko hia na odi atam intermediate ma fa na asem ya asem ama fa mo ntam ho bisa sana ho na nyemo sanu ankada ntimi afeda dakro o se meskato na mse no pede miniska timi yeduane o se onni o mse miniska no odi mata na boy ba kwoti ya ho a ya fa na opoma ana o fa ba se wa bodama na o ma mi so niska wa kwanyema ba ebisa ba makrokra onka na o ma mi so niska di natam o se ba makronyemo ana brand fa ba o so aba osura ba pa say hey and one come ba makronyemo no me po papa I want on talibo oh nti afedi otimi be bo ba ma ne talibo na nyemo a yetimantam ha nti na onim talibo yetimantam ho onu so ti hobi nti what sign chere me wanyini wo so talibo ti sign 87.9 bato ekoko ekoko nti me obi adi ka chance dada me tahu sandra ne abrantie yi wana anyem na me say blebi ti afre talibo o to hu ni san o to ko bi mi pa sa okay na mama bo talibo no se modi akwoto nanim me pa cho me ka ba ye beba ho na ye pese juada na ye nya oba no na ye nya talibo nti pese me hu se modi akwoto nanim ana me ka ba ye da kwoto nanim modi akwoto nanim nti o kana boss he na wo talibo anyo na watira da wanka ho na boss o ton for dem fa ba timba akokoko na no ko bo anu so am se kokko kire fie on muka minim hoda ana kokko kire fie o se fie ana ya oba ana akura no ana omuru no kofa abo ani bae okay oni bae fie on mo jina wa pa mi pe no no po o se he meduda dabi ane am se wa boda ma na nya wa no bo tade bodi wa udi no boy ana bo se me na o ye me kanche am se kanche se me hu kanche ani wa be kanche wa ha kanche a ana mi na de be ani wa be kanche wa ha into do kana boys ni say dada wo de manu ko fie na ya hwe de oba be kan wa be kan hwe sa kopim tama akra akwa asam na 3 days tama akwa no wo ye oh okay 3 days tama wo ya 3 days tama so e de minya be 3 days e mi tu free baby na mtie no e ko tena akro bi a e toy so ye frɛ no adobi nsu okay nti me ko tena ho no mo no awo mo na ya asa baby atien ye ben station ho no mo se ho na me bana ba dada yi da mbejina station se ho se talibo ben se de odi me no o wa info so station ena de fiada de ena de sia wie nti me do ka me fa na je ma me bi se mi fie no ho se dada talibo asaba o san be fa no bie mu ana me na mi ntimi hu otaba ho nti adu to se be fotom se da bi na de mako bi sabo ya sa de krontie ya oba ha no no ho na me ni mi nwa ba ko na e kwa me se talibo ade pa na obepe na adu bi su ano mo wanya me ba wo se nya wo a matu afiri ho wo ba bia wo di akra na kwotena no wo se ba ho biem ba ho no mo ba bia te ya ben station na toilet so ase ise bi
sister be ya store home sister na fana ifro oba mi sister bo de no be ha wo ye fo papa wanya me ba wo se anya wa aha wo ba wo ye de na ntie na o yusu kanto na fo bi na bai tro ja baba ko em de to so wo ye kwase wo ye fo wo ye chimni pa wo ye kwase abema wanya me ba wo se anya wa aha wo be de ye de ha no and mama mi di na tampa wan kasa asem o kan se wo kura se wo no nda ho na mama bi so ba fo papa wo se wani me ba wo hwe no na so no wo ku nda anu de fa wo ben ana no ko sa wo ka se wa chini ana mama ne de anti fo wa odi na tampa. Okay mama ye fa so odi na tamti wo se de wo ko no ba bia telibotie yati mantam ba. Okay dabi me se ni fia ankasa ni fia watimu ye betumi abeso ne mu na me nshira mon twame yeba ko akwafa talibo na be fia ni ende wo ba no aba ni ende akra na wawo no ye de no aka ho akra no 2 years o say oh mama nkasa me ye be mo akasa na de ni yeti hu mate so hu ye mante ho na ada no asam no abeba no wo ha talibo ti me did ko police station no man kasa papa bi ankyere me okay ana mama na ba ha woni ha be se me ko fa ne ba ha na ko police station no ada na wo ye cha na asam no ana oni said ni PA so ko say what ye police for asam wo mo de o maka wo mo de wo ma yo ma djuma yenso e ba ye de so mo frame say me fa kwa na mo ye de me say de be me baba de do mba ye ye ba ye he ye ba ye ne he ya me da se ya me nshira o ye de ne beba ye de oba ne beba ye de akora ne beba ha ne ye be ye de ne no ke wa kuma to ye ma me da se nya me nshira o talibo wa sam na da board no e na ho akire asam yi me shada na me de simu aye e na me de ba this time because e pese to aso dwada na dwada nyame ya dum ne ate kwam e be ye pinson enti ma me da se ya be se di nkomo biem ho me producer no ne oni nkomo kaka wai Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie e na moguso ya mutie ensam no de echese ba na eba eframana ne efri ha na eba enu nti me so wo problem no omodia na fabra na ha ne yesom ni ya solve ankasa de ama baby what's your rera bia ye be rera na fe yetumi aso ano e de ama from me producers I was 0246 824549 0246 824549 and 055 3672 055 3672 and 0246 903987 0246 903987 wo frame producers here problem na wo no ye ba mu aba no abeka e de akire ye ba bia wo bia wo betumi afra dwumade yi e live e was Spiritus TV live e was Kings TV and esan ye live e was Osei Chrome TV pastor Mago yenhwe yemrante no sometimes ye na omo take advantage e wo seven ma wo mo adwene no e wo form kakra wo be hwe na be ma be we yakwanyem no wo be hwe na wo wi a enche no wasanyem na be ma foforo akwanyem no wo mo take advantage e wo ma no so Mago on say de bia me ka say ya na ye ka ye kruma no ma bebre ho a amamra na ye di bu oman no ho bra no timamufo na nkasa no bebre na nkasa ennim emra kunyini na nkasa ye di bu oman no ho bra no se ebia sabi mprebia se obi dwunso ha etia mara ye ne se obi da ha ye na ha ye oman we mu nipa bebre nim nti no nso onam oman nim saa nti on se eba na se te se onim se bodamini sabi mprebia se obi na adwene mu kan se onenam ho a ase bibia nsie but faka bono anasa ye ne bibina onhu sese ya eye oman na japade a Ghana ban ene obedi ne ho asem nwonwonwo a sabi mprebia san ha obeka se nka sabi na adwene mu kan de maye ne bone ya mafam ho adi nti nka san ne mo we say educate the Ghanaian citizens ne mo mu se ene mo we nyina ye ne mo etiamra na mo bi tu na mo bi akoho anko hu se etiamra ntimenye ma ko saade we koso bebre
sabi previous akwala wasi so ebia bibinti na dwene ho atechema kakra no bo se obi hia na wakosese no obi hia no tokrum bebia no na sa wo no obi hia no bebia no na kwakoda Maako sane mo wanyina ye as a result of say nipa no sabi na dwene mu no onim ne wo pese wo kire obi wo kwampo asabi ono be ma kwan hia danti dia wo kan kwa onim adekoro obo se nipa na ya no na kwakoda owi a no agya akola na bono so na fe onu mu sabi previous na dwene eka no obeda tete akola obeda hwa akola obeda mpa breastfeed akola no na I create a whole lot of problem man mu it mesre se de eno amekan no hwe se obi nam na se sabi previous de wo be ye no hu bia no ema akonya se ye na de a enye papa eno amekan se sabi se sa na ye kan de a ena ma oba ho no obi ebie ne ho kire me ntina me ne dae na ma oba no na oye ye ne ho kire me ntina me ne dae ene se sa de a ada na sabi parents ka hu bodam ni so na ma wonten a ka won ne nkoda wontimi ne na na kire se wa bon ho de jaso wontimi na na kire se mara ma kwan sa enti sa na de obi be ne hu bia wo wiase no ema wakonya se ye ne ade a emfata anya sa mara enu bedi nyame adom a ye beto sa case na ye beto so ye ne lawyer ye ne lawyer ni lawyer for bedi nkomo ne abisa wo mo se obi efa nipa bi a wote saa ede na mra na kafa ho ye ne enti ye benya telebo no akasa wa ye de abayiwa no ene ne ba no a yawo no eno me ye nyina ye be studio ha se ekwa Maako edipa ewiase de wo begu nanu na wo betwa wonim se obi baba na adwene wo fom enioma nkoyie enti me fa na ma ye ne bone na me wia ma sa bididi ne maame a atem a ka ho atem a nyame betwie nipa bi kapa o eya ma ye nhunu se ewiase ye ya ade bi adwane afiri ho ntem sesi e wo bedwane afiri ho na awie ye ni asem no awie ye eni asem no wa hwe maame ya wote hoyi na wa ye ne ba boni sei uwia no sa kwotete baabi na wudi ne rough na wa kansamfo na ade akere no na wo nsugu ne yam na wo to aduane ma akolai na wo ye ni sei na unim sei wa wie ye no ebe wie wuye baabi enwie wuye da because maame ya wote hai ono bra na wo hwe ne ba na adwene emunye ana emu aka no ana bibia to no na wo wakofo na kwo hye wankona na wo bu no mfumpa na wo bu ni mfumpa na wo wie na wo se beka na wo ya ne sa enipa bi nhwe ye ho yie enipa bi nhwe ye ho yie na nyame ya adom a wo kyena ana da ba ne de ne ba monday one se ya de ne ba ono de so se nya ne ba o me nya DNA senya ne ba o me nya DNA because de wo ye no ma me na mfre no ono na sa akola no e kire se ye wo ba na wo ye ne sa che sa akola na nyini o se kofa no aka ho ada na wo ye nipa bone semsa edipa bi nhwe ye na akachia wo ho me da se akwa kokoko ndem Maako amanfo ye ready pa o nti on kan be se eni pe wo so ne doso wo mo doso yen kasa mfa ma me die ne ho nyiansa yo ne adaroma na me wi na ma bam na ya na kwa ye nyambetu akanyambetu aka ya na me pese kenipa ye nyambetu akanyambetu aka nde ye mfa ntu ba bi ansa nyame wonya ntu awu aka sisi wonya ntu bi aka nipa boni fo mfa onsura katua nyambetu ano de bia me kan sem we sei me kan na amanfo na me afi me pa chow ye na wose ye boye ho pai ye na sese ye nyansafo akwese na adwene nyu ye na sese ye me ni da ho na adwene nya o ma metia so papa tia na busuafo tia se Maako hwe ye kan sei no be investigation be kokuru mo panyimfo be ka se ya to na sawram wo be komuni ya to akwala no asawram wo de me kan sei se condemn ampa na me kan wo na wa wo ba akra ni di Ghana ha se Maako so obi wu na akra di dem kakra bia no to na sawram on fa na ho so nam hene no agya ne saa de obi ape bia me se enkra mo sa problem na se wo ma dwene ho kakaka Maako se dia manfo se wi wo mo fa wo mo basa me ye kan sa no wo de me se se opa ye mbie fo la no mo bi wo mo krum mo mfre na hwe se ni wo se wi nkra wo ma dwene aso ma dwene wo fom aso wo nya yi no obi afa na no akɔwe no amanfo fa ne akɔwe no we fa no akɔwe no enti wo ma me wo papa wo sa ba ni bie no ma woni nko akwala ne ho ne bo ne ho bai sesi a we de asie abrante edi nsamfon a wo di nsamfon enti ono no onya ne hwe ana ya de ne baba ha what asie ye kwakofo na ba ye say ya but o kan say
die be se no nya sie wie se won ne nyem ya eno nko ne ka ba se wo bu agu wawo mfie mienu wasa yakọ ba bia woni o maame yetu akwatra ne se akofa no se muofo enye no making emuofo na ka ba ko di nkan se bi eja bi fa odium na si wu mu a o be ko biem okay wonu se wonya na fofofo won tweska on ba ko nwa free bonus system ana wonya ni feelings apoa no ko feelings nso de obi a obi sebi ejimifo anu ne ana eme ya sini na mesi ye ejimifo nyina wo feelings ejimifo nyina wo feelings kasa nipa wo ya nipa bonefo sebi on ne sa ne nyame okum ne feelings ne ko atene na ya no na ya ntire na ade ne famba ne ko twam ne ka si pe na so jimifo ne feelings ya dwuma jimifo bia wodi ne safa ha mu anabrem wodi se fan ha mu na brem na weinum wonya abade no obeye no wonya abade no obeye no mesre yempe ko mi mfa sa abrante ne mfa so na yensa ma won ne se won ma mutiti akurom a emanye na won pe oba ne ntra no na akra na dwene ho aka akra wo yale a won mo de church dem tuo mu ewe no won mo nsa kira o madwen won mo nsa kira ne mra wo ho a betimi no ma ye den edi me da say nyame sha pa condemn Abena Jane wo hwe dwumadie yi live wo say munya yo munya nsem bia mo keka no ho ni enjoy ye konkonsa Maa Akos ne crew nti munya nsem bia mo keka ni enjoy Abena Jane me da say papa Latif Sharifa wo say ya condemn you are right Helena appear was he condemn okay or bar part was well said nyame sure and na kodua was ono so ehwe dwumadie yi live pa Eric Buffy was emotionally Eric Buffy was shasa nyame sure Christian Abenewa was eya samo no kwasem yasem agene Benjamin was say continue to share and share and nana you so say patapa one corner na just one Eugene go share one corner no where the patapa one corner ampa Christian Abenewa was same so nipa kura ampa enipa de e was say usro nipa kwadam mo fa bi nto asoma me live no uko Labian Hotel o pechina metu a Mrs Belinda King's Restaurant in fact one Mercy ne me manager Sylvester omo nyina aka bo ma omo biem wo ho pa hotel papa wo pechi enya no kwa no akoje ho ada sana da Richmond wa hinma kokko ben Church of Pentecost elder one ne wife omo tie Anita e wo Germany or fair live afi Dr. Felix edu say dance o US ono so ne yire omo hwe live afi o South France or fair Galaxy Mix ono so Santasi ono so recording studio papa ekuya Stella Germany konadu enso wo London sta konadu wo London ono so na record yanyu ma ye no Galaxy Mix opanyum pa o record papa de amako wo say enti odaroma enti book G printing press e wo kotwi eno so masalachi wa woni Arimboat at 32 Enterprise na wo kotwi masalachi wa omo so say bra na be printing so 5 boys mame London and afi sister Jamfu a we police no Central Market ni kru so ye fe no Mr. Osu Rollins on so be quite divisional headquarters woni dikino say tutu ne wo ho Mary e wo Jordan o hwe yen afi aboduam South Africa ono so enra na yi ne wo de abampa cho na afi ma pena man wo London so mame Teresa e wo US okay that's it aboduam na de na ba oh what the aba kasa ba ya na ye ne story yes and no no kwa na de abo aye adwuma but ono pay ya wa send this can no e de aba aboduam nyame nhya no pa South Africa no wo hye ye bo no kwa wadi wo bo hye so ya da se akoma mu nsam dwumadie Maa Akos me ne me kru no nyina ya se nyame nhya o Solomon Kwabena Efa was the Pastor Julius you are right e was ye kyere e wo schools Ghana mra no was a chere ewo enyina say charity begins at home nyame on shop papa Ruma Fertility and Specialist Hospital eho ene yakwanana se wo pe ba kwahene ba kwo ho ne kwaje bi ne nkwala esu entafo wo ho de wo pese wo gibia ye ma wahenasa ma de esu fe etika ho ko bomade na ka ho kwai na ye wo mfidie kase ye wo doctor for ye yakotete wonom no kwasem se wonum nim de na wo mo ba bua pa ama wo so watumi anya ba me se wo bat Ruma
fertility and specialist hospital aboboa no ho wo su frɛw edienti na antifie na abobo na wase esori a no akofa brani ba kyerɛ kyede ntuma to so wodi yi wahi wo bisa sa woni ne baba ma na wan na yeba na wan na yeba ma momienu nyina mo yeba ma wo fia woto wa no akwakofa fofraba so ama wo man ne ba no mesrɛ enta wo man ne ma nyensem entra won Ruma Fertility and Specialist Hospital bomodi anafo ni akyere ho yese se wo so no do a akuyabra abama wa ye kama oba abama wa bosi ama wo nipadua no ahyehye kama ema wo meye obondu wo meye oboro ne ye ma wa dro no mo abon se wo ayi wo kakakala shape no na ho ayefe kama meso hypertension and answer diabetes stroke cancer and our cancer no type oban and a yen yentumi ensi anokwan and untimi sasa ye bema oba bomadia mututu miko mo mam na mamto mon ka mo na ama me ne wanso ne nyina efri yade oba ye behwaw ye betu fu kwan befa so bedidi ye won fidie kukudam akase ya yade hwa yade bia ntine so what wa yade wanantia na se wunya yaresa wunya awo a Ruma Fertility and Specialist Hospital yase bakwe ne dey fata no na fata na kono ye boy yamrani nyina no enyamrani akwako wo munim ne yetumi eyenti eno nti bomode a na wonso ebra ne behwaw na Ruma ewo asuyabo a IPT junction asuyabo fitting shop ewa ene ebutu frɛ 0204 22 7858 0204 22 7858 and 0269 987479 0269 987479. We seek a way, God creates a way. Where a Ruma for some one eka Alaska Star Enterprise Alaska Po Alaska dear on the wallpapers are F Kalane dear as Sawani as a summer catcher etimuntru Mikai Namoko Alaska ho Namoko wallpapers are F hotel schools baby ah sorry down in Misro siesi hona ehonyefe na yewura ho ayeniaje Alaska Alaska ye designs near colors no so dear jinjinama kama and Alaska na Afrawi no Afrawi Germany Canada Spain US France Italy Denmark Sweden one year your original wallpapers no yade every buyer Alaska Star Enterprise adum kuma say one boss of na hwani mu mom ye ben Prudential Plaza and Crime Tipton Lane and also ba wa yakache no ebi ho 0554 11 48 78 0554 11 48 78 Alaska Star Enterprise na wallpapers papa ahifie Savior Foods enuane a wudi ahoɔden wɔ mu ba ma wo ho nkwamo wɔ fam wudidi eboa ma wo nipadua ye fefefe kama etika ho kodi enuane a eduro ɛwɔ mu saso na ye duro aduane wɔ mu enu tin Dr. Savior na frɛfrɛ wo ye wonua bomodi na brɛ na ye kwa wo nko bi da bi o meso ɛwɔ sa wutu wo timi sisi wo so apomodi amapa enkodi aduane bi yɛse bintin bi ada no homye no akodi aduane free don twom yade nko a ɛyɛ di Savior Foods wate diabetes ana yemukuro osa mesewa da dry throat eya na uminimu awedodo ana woda na dwane na krokrachew wotumi enna wanhwa ye babo obaye pe ya babo obaye pe mesewa da Savior Foods bomodia na dibi anapokra sa eya wonam ya sisi ya de bema obema no emu ayemre bogom bema wodom brigwa fankra buwe mesewa da bomodia na bra yebema bema emu aden enye Eugene bema yibia yema kwandem bema ni bi emu aden ni bi mesewa da bra na baje bema mu bema Savior Foods babo pa enu nti bema na ya bogom se kan bu so sene de enya de ma ne ye je ho sa yebesi wani so na ahwa de ya wapre ho ahwa ne ho ahyesa krafo otoma meso wo yematim wo yefo na ye dompe ya se no bo ada se no awo nko anegum untu nya wo nan constipation bomodi anabra won sane wano eya na wo so mesra yade bi na ba won ka ye no o nabra Savior Foods bedibi yanto ne ba bia Dr. Savior kache special food for Dr. Savior
ɛwɔ 0577 201495 0577 201495 Dr. Xavier Obajo so and 055 5789698 Institute of Business Management and Journalism sa opese wo nsam tradwuma no yie padia and na me catch now akonya no na abeda ho no IBMNJ July 2021 admission no egusoda ekwaso one logo line bamade ane kwasami na wo so bagentete ye ewo yensam na abaye pabene wo be jese enimdefo wo ba bin pass me drop report HND communication 3 years HND journalism 3 years HND radio and TV broadcasting and also the 3 years mesraw wo kwatwe wantwa remedials no bra never try no ho ubetwa remedial na one time quick ubetwa etwa the only what the aka ho bi English math science economics and afei social studies eno ya kira na entry requirements na de ene na levels ni nyina fabra SSC aggregate 24 was say aggregate 36 Mr. matured applicants no 28 years ekro moba yabajemo national service no de wuwi a yabemu akwaye na yape baabi attachment so woni ha wodi ane se wabewie ewo IBMNJ ye city campus no okro from ye bensika FM anasa NPP regional office no wasa wanya kusini high school kwantempo so na shane so ye new campus no amman from hospital Barikasi road wo e won ye wo forms no 100 Ghana cedis basakele fofula 4 enu nti bra na bajodi ye 0542 170 510 0542 170 510 and I say 0207 224467 0207 224467 wey ene aboafo so yasne ma ye de akoma mu nsam dwumadi no Abraham shane so ya je krato sema ba ye ba ye be kwa kwafa ya frefo lines no 03224 98035 03224 98035 03224 98036 and 03224 98037 na 0243 114497 yisudie abrachefo saudifo lebanonfo money ade sa line abamamo 0243 114497 twayen ye twen wa basisia FM 87.9 Herbal doctors Edison nanso de anim no ne agina die prakope eye Dr. God bless wo waduro osaya de same what yako intimene na keka na saa no na wo say one day empa hu denti ya na obeye na onyanya hu sika okay ene ye de beda am akomafo okay some de am ka bi ma woni bi akola yin so wo bre ti mesra mu amomo ano na Timothy e kwa obefa so bia obeba behwe ne ba akola de ne dia na obia dia lizi wo kwa no ho papa miensa no kuresha miensa na waka no kuresha ne mpana no okay tachi ya ne dansini ne yonko bi de tachi Timothy de one no a mate meba na Timothy ani ya mami edi nkomo ens obi akofo obi ba na ye ne ba ebua no no ahwe no no abefa na nyem no no anu udi nkomo no anu beba fam na nko aka asempa bi edi a kire no no yentie ensam a Timothy eka ye ede a kire mami no tie bi pa Bema ope mebisa masof woni say ya
think can you say what you born a cassie? Oh, now you will be being so if you can say, oh, Donny Akoma. So now you're free for Ajuche and Como. Hello 0322498035 0322498036 0322498037. Hello. Maa Akos here. Eja. I'm how. Mema na ya Joso. Yo, me boss. Any Juma way. Me give the Reverend Boachi Adam. It's a free awanga. Me go so Edi Boachi. Na time of your baba war amanane. No condemn us. Reverend, ubetime agina baby ye kakra ma ye wo line no bubu ni mu. That's you mate. Bible say oberima ensin nim free. No ban sure oba. Onla so oba so nim free oberima. Se ba ibu obra bu na yo oba na wo spend no ho na spend no ho ati say ena me djuma no ogia na esa no me eba wo so. Sa no me no na ba ni aba no so no. Abata na ba obra bu mu no wo si ko yi bibi e de boa wo. Ni mo na wo kun ho odjuma wo ye no di tia no ka ebo no ka. Ni say hu be ma da na. E ho no oba no wa ye nyama ga se mo a emwa. That is why I be ma me fa she diase. E ti ho na enanchen. Maame ba obetina ha na mo nyeka sei ne ba yare fo no wakina jeje mu e na maame na mse le dwuma na ni wo ho e na akora na nkasa chinchin na ko hu do pe e na wafa no wanyam abrantie ne ba ye no so be kanche wo pam no ma no koyi e na wotuotu na baba wa no abrantie na nkasa sa ba kuro bi am koyi no fa na hwe no ho e di ko ba wa be te na ko hu no e ni dina tem enso no kwasia niya ne ba akora so no na nyam usinya wa na be de wa ha na bo tem no nkasa so dan o ba da di ni sin no Amame na kuma epamono. That is why I can catch and say, Ukukran na. And some other thing, it's mamma no, your daughter about on cafe you. Not a banner, only would say a mano. Now a branch na terrible no, and so many banana or the okay. Medasa papa, hello. Maa Akos here. Bemena. Only talent, only body no. Maybe what do secret in Tumpe. We do separating Pumpe, the Dini show talent. Honorable. Yame on your case, any talent now. Mammy for when you so Namin Chia, me mammy back for play. For non you could so first arena to say or him up for play. For Sina Jerry, Namin Chia, Mammy Duffy, any 20 days. What do you mean? In some yo or Babio one more. I'm the who stop a coward by in Nano. I promise you, you were such a situation in Nancy. You found Coco, Minister of Luminan, before the next summer, in Yabete. Yancy, oh, what topic is you one more? Yame and Shabba Papa, Father Ike, Ewa Germany, Hamburg, or Sababy Becobia. Hello. Hello, Maa Akos, Abodiam, in South Africa. Yo, Abodiam. Nyame on shrawo, papa. Nyame on shrawo. Onyankopon, and Quatentini and Wadin here, man. Me study the forget now what side in Saudi Arabia, no. So, Abayan and Kasima. Maybe I mean, said and support the papa after the one year because Oba who saw drama be mamma and what done in Sindibri. And now, I want to Munanka Mema who in Ghana for man, whom said I'm powerful, whom they Ghana for into a 30. And now, a man not to man be brave, dear you won't, Mammy, I'm a no cafe, Messi Dama or Bao Ghana, or give what you done to them. Oh, Chronom. Eto so mienu madam fufuri haba eba Ghana woni ne yiri nyina oba no sana ukra South Africa passport the call Israel free inti manin pushi ne call Israel okodu Israel no wajano eto so biu Saudi Arabia hwa brante ba ko me na mi try take it man yiri free oba e wo se wo koye won tinya manene da inti no wo ba Ghana dia wo try take it man ka ba ya na ebe fia be ware enti ya dia both sides you be here. Me abaya it's unfortunate because apart from Europe no yenye nenam mantia no a man opportunity
Okay. It's unfortunate say bad but media me kwa me there me ni sympathy bia mata ba ya no. Okay. One have to be abo ne bra. Nyame onhira wo papa. O se memwa ho Maa Akos me din Simon Boache. Me show from Argentina, me chia me wife of Mama Ellen, me mama sister both. Yeda say hello. Hello, good afternoon. Yeah, Abuja. Ato. Bibi aboko. Krista Dombako. Wede nyame ase. Mini aba, me de case we no na odi abai. Na o ka se oba obre no ho. Asema me bre kan am de bi so. So ni me say ma bebre so ma me ma bodam. Enti sa ne ma we no. E wo yi ase. Ayeje nyina na ebi tu ye ho fo. So what you say? Ebi mini aba no so no tifi mu no. Wetu no fubu antie. Ebi abeka ma se me say. So mi aba ni nyansa. Obi aba fere wa konta. Eno du kejetia. Aja na wanfo ne ayi diamond fo ne beje fo ne ma aseme na fo no. Omo o ibi tufu na se wontia. Okwa ni aye waja na wan. Ibi mi we jide se na obi o tie okoma mu nsem bia no. Ono so betu no fo. But ba ko bi so e mo wan ne say. Ye ma me oba studio Davi. An wo ka say. Yo wo bi ono ma ne mama no asa adwene mu kakakra. But you make sure say ye ni be ko mo ho. Yo ma me fo so bi waja no na mo no mo. O ko fa ne pe ni police for you be trouble di amaw. Say the assassin so na mo no. Ani obia na adwene mu no so da wo say me de we anya me fe. We e me fe. Enti no me ma me no so ne ko bi say bia. Ono so je de mo na na ma entwe bi ko so we kiro. Na na twa say mu ayemre enna ono no maduro na na twa me kanu kra kiro. Say de wa funu pa tie pa wo jino kama yi. O de makonta ni bi mu omra nka betena ho. Sa yanko pe duro mbe sa ya lefo ne de anya duro bia na de ya lefo. Duro bi wo ho no ma o de manu kra na be kumi tim emma bi ne no zo kwatena ho. Na na kuya oni ahode a wa ko ro man fada eno anu. Medas papa to Don Concha was one my friend Don Concha no amani ajepa se wa mo ati enka we free kwabena search Jan kwabena yedas papa hello. Hello. Yeah, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Hello, Maa Akos. Yeah. Good afternoon. Good afternoon. Solomon and Gray. Maa Akos me here the Mambonian. Na me tia me dofo ma no ya. Se me tia no Maa Akos nkamawu oba ko dano no. So say am no me ka fa se mu yi. So get a former man. Omu pu ma me fa papa. How say me e bi ase to. I say get a company but share kwandi and so I don't go ma no fine. Because we want to step out on the spectrum. Also, do a man to get enough that would cheer. What about the man that is there? Because the crowd demands on the man of the Shabbat, or the man of that. What about them? What you never should be one of the things one. Now, you know, what the number? I don't know the one of the Kuku. I don't know what you're saying for the come on, madam. If you get a problem, I'm going to buy. I'm going to send you, man. I'm going to Maa Akos. If there's something in front of her, I'm going to be the man. I'm going to buy. But there's Maa Akos. Nyame ensha papa hello. Sorry, die. Mommy. Yeah. Mommy. Yeah. Mama. Meje usu. Krista dum ya waden. Ebe ya mi ase fu asa ti ko ko bla pele fo nko nya so mo chia mo wai. Ya jiwa mu nyina so chia wonom. Amen. Na en sama ho anu atia kwanda mama me. En sama ha. What ya die? Bebi ano ame kase eni ano mo ma no. E pa to ye ni ene mo ye mpata mo no. E pa to aya mo mpeye bi. Ayeni ayeni mutte e matam mpatam wa mo de mu ni me maame mo ni ya ofo eni mu ni ebusuafo nya no e pa cha ye ba aya mo mpeye bi so mo nya se ahofo na mo pe mo too much aya
there. How do you get me? I don't know only me to know. Only me to know. Only me to know. See, come on, we see for. Only the day we saw can be a winning. And the day say you come back. Me more we saw for you know. A can be a Canada. It is check I get out. If they don't go away. Don't go away. Where do you money be do money be pass your papa the one who say money be Sunday on Monday no for you know then you are quiet as you know you know maybe no pass your papa on the one that as you know no open pass here now I not any show what is it one by one more here everybody you know ma you know mo bitro ma come to ni ba afa na you know bit my I am why Onyame on show papa hello Marco. Good afternoon. Good afternoon, Mama. Akoma mun sam dwuma de asuru ne wudin ba bia free. Pa chomidian Joel. Ahema kokome na me de wadu. Marco any kan competi number 2. Na me kia ma sorry ma. So for mama Agnes Enchi. For me so te dwuma de na asori penny for ni na fire word members na me kia obi bia. Ananyi mere ye be hia me say Bible studies course. Na Marco, any case by me for first case no na me for minister we are kan e bi course. It me dey make ma come as a futu so wow ma mo ye juma ho obi a uche bia minister we dey be ya futu me mo bia fanya futu so because course do now we are on your ho ade na odada wa na di wa ko na fe wa fe na the broken heart na obewu so na second case ma me dey buy se bodani o ko fa bodani kurampo a oni nipa ofa no because ade ne dey I say spiritual you know nti watuma bo be ma din dia omra minister Monday ma ko mo wura omra na ye die ne no minister akuma samo for metimo aye amana bo nyame nka mo ho na papa nyame sha hello abajaboni ni abema ni mo hare mo mapa Major Honorable Honorable na ya ni kuma siasafo Akoma FM 87.9 the more thing na me share with David Dankwa bibi de se kon ye ma me awu number 12 June ana ye ro stadium akosa gamba kan se o se ma mi o do de ya ya na ni tebu hori ma wa se ka ban na o ise mi de se dan ko fo na amo fo mo ma jiri mu nya no a ye do mbe ma tu dia so se ka because the one ma want to with my you I do the can ya dia mo mpe I don't know so yeah that is what they are when you see me what ya e da o lo so ba ya no just so much ma dire ne e wo ko pe dia after what so no ko pe dia da e ma akwatre what so sa be no na so so ba e ke da ko fo no ko fa dia se what is that about so be no what e ka ni para wa rin jiro ku fe no ko be ri an ko ko ni na no ya no so ma je du be dia ya na wo fo mo fa ma di na ya no ko nton be ri ni na afia ni gra Yame on show papa hello good afternoon good afternoon Bajo we din ni ba bia frefri akoma mun sam dwuma de suni Ipa chon mi din di no bo me frefri sunyani no bo manen kwen Ipa cho ge ni di na mpese me kan bi kakra na ge no se o mani ni da ho yi pa na na wiase mema na aba no ha dwen dance na ma ni bi so ha dwen na na ye eni da ho a ye benya awo na wiase ablagbo emu na ma ko si am faso ge no mo ndi anka me nya ya anka connect ne ma me Eje mate eya hia ye nchembes wate we in chambers near Gasa Doris say or the Cindy Saloon Cape Coast and now Otie Jumade Yada Sapa Doris. Hello. Your call has been put on hold. Please wait. Hello, good afternoon. Good afternoon. Akoma mun sam Jumade Suni. Abrepom patasi we frame uwa. You say na kondemu kasindi. Enema yagin mood pa na mo ma na wo se mo hwe nyamedi wan oba no soso no o ko no se na o no bi wo wana se me boa
Me pa cho mi bisa wo. Wase one no ne jai. One ni jai ansa no mo ko. One ne jai ansa wo tu kwan. Okay, yo. Eni na wo sem ko ba no hwe yi pa yo. O ko na nya den a wunchi de edunchi. No mo ko na so mo ko hu me ma no wa bochiri won ma. E no mo fi se o mo wi ke se me nya boga nti ne ware no mi yi ni si. Hwe. Agri ke si e da o mo tri mo no. Enye yi nti wo mo modia na sisi no se sa na green na enye dia wo ko mu first no o ma ni na ho on dem kan tembia e ma mo mo ni na ho e ma mo mo ni na ho e ma mo mo ni na ho to ma ni na ho ye pa to je di yi o na bla bu kla mi ti makana bye nyame on show papa hello hello good afternoon hello. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. FM 87.9. Mama, now we didn't baby are free. 0322498035 0322498035 0322498036 0322498037. Hello. Hello, Maa Akos. Mira. When you are talking about yeah, Joshua. Stop from here. Oh, back tell you governor, African cancer, Elias. We will be there now. Yeah. Young queen. Ma. I'm out of your message. You by your area, Mammy, can ask a matter. Ma'am. Yeah, ma'am, I see him when the PIA to forget. You can't grant me. And after you went to mention the memory number. But meaning, the papa of Papa, then you do. One in the but then you need solid of the transit. I walk out, but then you know, but then I didn't call my who be in the tonight. Now, also, I can't tell you, you just watch the film, one minute, you just solid. I'll tell you what I do this, I have a but then you know, you have a probably in a year. And the Gentian, I remember, the young man said, man, or more, who says the party. The new kind of watch it. It's them and when you're in a football customer, don't hurt you in the new year, what you know. Let me get by your what I tell you, this or blue, them man, said an American, African, walk on him, say, you are Hanaka or into your pig. Ne wakonya kure gane ne yoko gane ne de na papa yi ka se omo akwantu ma omo mpe omo mo ho pe yi seje e do do ni so nya ni kro ni a ko pe ni na hwebu awo ko na de ko ma na awa ba de ko ma me da se papa Monica Daniela wase nyame betua Eugene ka papa wo mpe no aden na dada ne gini sika. Hello good afternoon. Hello. Le pacho ma radio no enko from mame. Hello. Akoma mu sam dwumade anie na wodi ni ba bia free. Hello. Want me kan on favor from mame. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon, mame. Akoma mu sam dwumade asuni na hwan ni o. If I tell family Evans, Kasafre Bushebu, Northern Region. Evans, nyame on show papa. Amen. Na kakra me what can I say? You have to know how na di dia me catch me ya ba ni say. Akoma FM 87.9. I also know den na nyame ne di obakwasea asema no. Mani ni na no nka di bia enkyere no. Na nyame o hata so yi. Ono de di bia asema ma no. Abu ko kakra me what can nyame ensha papa apa efrigu shegu kwan wapa nyame ensha. Hello good afternoon. Afternoon, man. Me ba cha kuma mun sam dwuma de so de wodi ne ba bia free. The from Reverend Boss here though. Na the area boy abraje say enkane no na the area boys ne ka chen say
na wo na se ye na tete fichire an wanyini na se ye na se ye an wanyini se si ye enti em se area boys ya ro mo ntampa area girls no enti na akwa ne sa no Pastor Julius Marco em say so obi eka say ye kan say ne nkire say sabi em obi amo obi a obetimi abo obi na mumma wani nya dan enna ho na mpanimfo se wokoto se wonu abodwe se hia wo senso asi wo de ho ene obi a friend na abeto wo Saudi ni ade na obi eka but ebi na wo nso a wotie ye nya de ball so abrante ni de ade be kina wo so wo hye ho nti ani da ho ena wo mu Marco menu aba ko wo UK Miss Jenny ne ba ede Britney Badu omunya wo UK ene Britney Badu edin birthday okay and happy birthday happy birthday so I&D boutique in so patase ono so wabie ma maame ni era omunyina etie sa nso na Collins ne wife nso o mampon omo nso abiem Lydia wa hodwo Vincent wa hodwo Desmond na Glory House fo nyina nso abiem omutie Reverend Kwame Oforiata wa Assemblies of God so for nso abiem Reverend Kwame Amponsan so abiem wa Agona ono nso etie Opele nso etie o Santase Opele nso abiem a otie nti ya chia omunyina na nyame hya omo nkoso antie no mo nhye yada se wo mo hye no ebi wa hapa was shara Boatin Eugene Boatin nyame enhraw nana ya owusu nana ya nyame enhraw Evelyn owusu ansa Evelyn nyame enhraw Abranjen Shara nyame enhraw papa nana kria oba pa ye kwa na me tu abetafo ana ema bifu mo mesra wo mo sika yi eti se huni munyin obi ankotwe ne de ehwe eya enti se wo ne be ma nware ya ensei wu sika wone ho ensei wu sika ensei wu sika na eno no enimu wo ba bia se empna twen no yesim kwaji wo bisika ma no eye lose and rain okay obi abetumi alusu obi abetumi arene eti mesra ma binom mesra wo mo odo de wo ho nanso mesra wo mo obusika no omo nhwe su yie na dache no omo amfo omo nsa a mesi fom a ma mesu sa amere mesra wo mo a omo nhwe wo mo hu yie power chere da ko o UK we bia tum top fan Abdullahi Fati top fan pa Abdullahi ya chia wiye na answer kwandem beba na me ka che se mafade Joseph Josie ene no akata kotani din oh me kan bacho me kata me ni wa Josie fashion ena SCC me fefe say Jo me zatade bia wo pe bia wo be pam ede ama wo di ama ne style wono a be pam style di ama wa wadu be gina atade no emo Josie fashion e wo bom so wani meet me there sports no ene dey ehwe no mo Fred Josephine e wo 0243 433 465 0243 433 465 Nana Sewa ewa Belgium Sister Vivian London Francisca Nkrumah ewa Germany Sister Vlenda so who UK Cynthia ewa US so dehima ya chiachao Abrantia kwekwa bwaje Chicago condemn oma wa chire bi Sister Comfort or US African shop ena oye adwuma na wo se menina na akua sebi kwatiwie no ho asem no oba na yewie a yensan frɛ no ontene maase omo ba na DJ1 a taxi driver page number 2 ohene na nakofia agi nase ono so owe otie de bia omo ticket ni mu ATV na afi na nakwame ahofe o US King of Kings Santasi station aduane papa no Eric and Opi erade nsham sam hwe ofori wo manson kwanta na Mr. Kwaku Fojo enso US na afi Mr. Kankam ono so US erade enhra omunyina mako me de me ka de wie ne se abrabon na ye bo no hwe obi momo obi enti sebi mpraduas abrabon so ne safoa nyansa se wanye nyansafo a de bia wo de wonsem be se obi hwe na obi bisa se abaya no na woni be ma no nete wa ha na wo se woni na jai mo se boy na eja no wasode ba na nya jacket wa o ka no be ka asem bi mako abaya no miminya so se be ma no nte Ghana ase woni na jai o won de o ka se ye no
and to kofo wa na owure fra keka die duro no ope ba bi no de niam ase se de mema na ka no mo ya adwi munware mu kromfo munware wona munim won munware mo classmate amon obi ane na ko school from kwara abrem ni suban wunim se de tie munware from A to Z na munya se obi okra wa na obi na tiga na ha sofo okwa brochira ba okoduru ya ne okonwuru ne yanko brochira ni ano wato ha ni na twene okay wa ye ne ba kwanda me wadawro ma meba obese ya bambiem. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Akoma mu nsam dwumadi esu ne. Oh, me da se pass and me papa me. The one that is 24 night. Na mo post na mo ye. For me, e dia tibeda. E dia timi papa wa blabem. Ni easy. Ndi oba na so ya kana mi ti so na no. And yeah, now the one some now the abani akama. Akoma FM 87.9. After crack them or fire service or fire service or soccer bank. Atomic bank. Oba na ato an wedan ye. Me a fire officer. Me no me dey me a fire officer this year. Yeah, for one some na fa na wo. Sisi mo ngatia, mo kuma se mo ngatia. Juada yabra. Wami, easy. Easy, juada bra. Why? Na ye no ni enkomo pa ye mo. So far sante, se wo hwe ye 8 ye live. Condemn. No one no go so. Konti my me sa na me the number me tudwa me bibi besi live. Obi per track ni bia afi na ready it is a bia wo hia me a my number na 0242 836 029 0242 836 029 na me share of mama condemn wa opechi na mbechi assembly member na iri nyina na me share opa nyame ensha mo pa esiesta Germany Gladys Nkatia ewe UK na ama ewe US New York na Monica Kwatin enso wo France ye chiacha mu nyina nyame onhira mo pa Eva Anane wono so eye share nyame nhira Eva wono so ehwe dwumadie live nana akuya entwiwa nana nyame onhira wo ye won so hwe ofosua edua homa ofosua so ehwe dwumadie live Hajia Ruki Hajia onyame onhira wo papa mame sa mensa mame Mavis nkuruma wono so ehwe dwumadie live Betra ayewo bo mamodi ni yawo na dia cheme nyame enhira osa comfort won so nyame enhira sister Eti friend Paul mame Maa Akos na sama Vic woni wukunu Mr. Bosompem nyame enhira mu ye sister Sawa enter for mame Jimai Makwenu amono jamfu papa bi sister wonso nyame onhira pa ya hwefo ne yetiefo national so sa enkawie zongo assemblyman eno ye information center wo ho wo mo fa adwumadie live otwatum gaso filling station in Kranza I report at 32 enterprise kochi brofedu onoso wo twatum live adepa information center kochi afretia bo wofie ewasafo onoso etwa adwumadie tum live medin e de Maa Akos mene mi team ni nyina edamasenemom se wo ha wo problema bomadia so be fami producers I was 0246 8245 49 0553 67 2173 0246 903987 ofrenia yabajo so ya God bless Herbal Center Dr. God bless bro ama mene wan free yade bi adokoro what said ya kokona dokora be Dr. God bless bomodia na bra no obetutu yade na se e dey free ho ama ye ni Presbyterian Church no e na edi enhwanimu papa eno ntibra ye wasokwa Akoma FM chiri heya ewa ena Dr. God bless owo enkran yabo yesese wadan soma friends 0243 641
860 0243 641 860 and that's 0277 74 4434. Yadamu nyina se ama monitia adehye midin ade Maa Akos ebesan ehye adwada akoma mu nsam dwumadie yabra na yamwa madwumadie entumpo yadamu se Sama yenti mi unu ya ama brabo ya me pasa ama me ni sota me o refo ba me na me ni o akuma mo sama yenti mi unu